Re lebogile re ba Katara le mmoki wa rona ne ra go re somara le nako ba opela nako e lengwe hela ra tswela batsadi le lenano la rona mo nako ya gompieno ra go tsa moeng wa rona wa tota ke a go rata gore re tle re le nthuse go amogela motho go tona ba lefatshe la Botswana Advocate Duma Gideon Boko a re makadino tsa rona jaaka re mo amogela ka legofi Mr. President. Re ka nna hatshe bagolwane bagogi ba puso matona bogosi makhanselara le badirela puso le ba itsisitswe ebile ba dumedisitswe. Ke rata go dumedisa ka tsela e hapegileng ba gongwe ba sa lemosegang mme nna ke ba tsaya tsia go heta. Ke dumedise bana ba banyenyane ba masea le ba ba tsenang sekwele ba Tamocha ba Madiba Secondary School ba dikwele ka go harologana ga tsona ke ba lemoge ebile ke ba lebogele gore ba bo ba leha ke ba kgole. Ma ke dumedise lona batsadi ba mahalape ba kitsileng ko go lona ikile ya re mo dikgweding le dingwaganyana tse di ko morago e boere ha kitsile kwano ke kopana le lona bagolo batsadi e boere ha le mpona le bolere ngwana ke ene le bole tswelela le re ngwana re mmelege re mo godisitse mme o godile mme se ke se le tlhomamisetsang ga a le golela ga ka ke a le golela ke ngwana wa lona go tswa kwa tswang teng mme ga go hetoge ba go tswelela go ntse hela jang. Ke a le bogalona batho ba mahalape ka gore tota ke a le itse ke le itse thata ebile ke a itumela gore ke bo ke le bona ke itumela gore le santse le tshidile la botsogo ke bona ja ga Rre Mading bo tlhoka gore Dr. Modise a tlhoaga le go heta mme ke a bona gore o ntse o teng e le motho yo ke mo itseng le lona le le batho ba ke le itseng ba ke ba ratang phetelela. Sengwe sa dilo tse ke ta di le bolelela ka gore dilo tse ke tsileng go di bua le lona tsatsi leno di dikhutshwane ebile di motlhogo
Santa ke se ke tsene mo go tsedi ke gore ke dumela mo go tletseng gore ditogamano tsa motse kana di tshwanetse di dirwe ke bone beng ba motse gore go tshwanetse go tlhabololwe eng go tlhabololwe ha kae ga se kgang ye le ka e bolelelwang ke motho a tswa gaborone lona le bolelela ba ba tswang gaborone le ba ba tswang ko ba tswang teng gore mo motseng wa rona re batla go nne jana dithabololo tse e nne tsa mohuta o di rulagane ka tsela e ntseng jana go bua lona matshwenyego a lona a itsewe ke lona mme ebile phoso e kgona go diragala mo batho ba tsang gore lona le itse matshwenyego hela ha go ta mo ditharabollong tsa matshwenyego a lona go tshwanetse go akanye mongwe o sele matshwenyego a lona ditharabololo tsa one di mo go lona la di itse le tshwanetse le di bue le di bolelele ba le ba rumile gore ba diragatse dikeletso tsa lona ke hano gompieno ka gore gone ke ne ke ntse ke tata kwano mme ka patelesega gore ke he go se go tla kwano ka gore go se tshipe o kopane le nna ko gaborone a ipa jaaka o ka reng wa kopa o kopa gore ke kgabole jana mme ha ke reetsa ka ha puo ya go ana e bega ka teng tota ne se kopo e ne e le taelo o ne a mpolelela ebile a ntaela gore a re batho ba mahalape ba re o seka wa ya go gata gope wa buisa phuthego epe gope o sa ta go simolola go mahalape a re batho ba mahalape ba re le ngwana ha re ka koloi e ntšha o ya ko ga bone wa go e bega e ne e se kopo gone mo e ne e le taelo e a rileng e tswa ko go lona ke tsile ha ka taelo e go araba taelo ya lona mme ke itumelela gore ne le sa kope le ne le laela ka ngwana le mmelege la mmolelela gore takwana mme ke gorogile gompieno ke tletse go itumela le lona ke tletse gore ba banyenyane ba gongwe ba ntseng ba sena epe tsholohelo e re ha ba iteba ba ipolelele gore ga gona sepe se se ka ba palelang ga gona sepe se se ka ba kgoreletsang go goroga ko mankalenkaleng ko ba eletsang go goroga teng ga gona ngwana ope ke buile gantsi ke santse ke bua le gompieno ke tla bua le ka moso o mongwe ke re ga gona ngwana yo seng botlhale gayo re horwa ke batho bangwe ba re ke ba itseanape ba kgona go tsaya ngwana wa gago ba go raya ba re ngwana yo o feitse standard 7 go raya gore ngwana yo ga a botlhale mo ise ba porofiting o na le phutsego nya ga yo ngwana yo seng botlhale ga yo mo ke boammaaruri jo bo itseweng ke ba itseanape ba batho a hetseng ngwana mongwe le mongwe o na le mpho o na le talente ya gagwe ya ihilweng ke Modimo ga gona yo senang
mme yone talente ke jone botlhale jo bo mo ngwaneng yo jo bo ka tswang bo harologana le jo bo hilweng yo mongwe mme pharologano e ga e re gore o pewa bone ga a botlhale bana ba botlhale botlhe mme lehatshe le setšhaba re gakololwa gore go na le phoso ye re ka itirelang ra e direla bana ba rona rata ra ba thobosa ra re ga ba botlhale ka gore ke rona re ba bolaileng re ba gobaditseng ba sa le bannye ba itseanape ba re ngwana ha a tsholwa go itlhelela a tshwara dingwaga tse 7 ha ka se ke a ja sentle mo dingwageng tse a bona tlhokomelo ke gore re mmolaile rona re mmolaile la bohelo ha re tlhaloganya sonese re tshwanetse jaanong re bo re lemoga gore tsibogo mo go se e nnile gore go nne le ministry wa tlamelo ya bana child welfare o tlhokomelang gore ngwana yo a tsholwa go hitlhela go goroga ko sekolong a wa tlhokomelesega ke boikarabelo jwa puso go thusana le batsadi go tlhomamisa gore bana go tswa ko go tsholweng ga bone go itlhelela ba gola ba bona tlhokomelo gore re sekarata ya re sena go ba direla bosula ja go sa ba tlhokomela sentle re bo re ba thobosa jaanong re re ga ba botlhale Ministry of Child Welfare and Basic Education o na le dilo dingwe tse o tshwanetseng o tle o di dire o tshwanetse ha re re go simolotswe jaanong go a berekwa go tlhoahetswe mme nono khafela mokoka yo eleng ene tona ya ministry e bo ere ha ngwana a tsholwa ko spatela kana ko a tsholwang teng e bo ere ha tswa ka khoro tsa spatela ba tshotse mophuthelwana wa metseto wa mashi le tse dingwe tsa kgwedi tsa gagwe tsa ntlha tse 3 gore e re ha go ithulagangwa mme mo kgweding tsa ntlha tse 3 ngwana ba tlamelesega e tere mo kgweding ya bone bo motsadi a khona go neelwa motsadi hela ka gore o na le ngwana ga re nang mo go kalo mme re tshwanetse bogolo re go neele 300 pula kgwedi le kgwedi ka ngwana ke gore jaanong re tshwaragana re tlhoahetse re tshwaraganetse kgodiso tlhokomelo le pabalesego ya bana ba rona re dira jalo ke maitlamo a re ka sekang ra hetogela ha le bona go santse go ise go diragale le botse e bile ngwe le botse ka tšhakgalonyana ka gore ha re sena go etsa legato le re mo go lona la go baakanya gore one madi a go dira tiro e a nne teng e bile a nne teng mo nakong e khutshwane go tshwanetse go diragale ha ngwana a sena go thuthuga la itse e bile le ntse le dumela le tsa gore golo mo go tweng crash ke dilo tsa bahumi ba lona bana ga bana le haile sebaka kana tshwanelo ya go tsena ka dikgoro tsa crash uso ya lona ye e tshwanetse e tlhomamise gore ngwana mongwe le mongwe ga simollegela bona sekolo ha tla go bala standard 1
wa ba sala a simolotse le ene jaaka ba bangwe ba ba ko dikgaolong kana ko ditoropong a ya sekolong a santse a le monnye a ile go kopana le ba bangwe a rutwa dilo tse di motho ha ngwe le gone go tshameka le ba bangwe ngwana wa go rutwa a kgone go itse gore o tshela le ba bangwe dilo tse di tshwanetse di diragale ha go simolla standard 1 ko sekolong rotlhe re tshwanetse re ipotse gore ha re re selo se ke sekwele tota ra bo re ragoleng a re ra ka go ye difenstere di thubegileng ye se na le ha ile sepe ye se na ceiling ha ile teng ebile ka nna ya wela bone bana ba a re bua ka go sena ditilo dibuka tsone re sa bue a gone mo ha go le teng e le ka go hela go bo go nna le motho go tukitiša a ke sekwele gone mo ha re ra ngwana wa gago re rae go tsena gone ha a wena motsadi wa gago re go tsaya ka tlhoagalo ne jaanong tshimologo ha re simolola re tlhoagala re tshwanetse re baakanye tsone dikwele tse bana ba rona ba tsena mo go tsone di ka go tse e re ha ngwana a leba ka go a bone gore go loha ke a ratiwa ebile batho ba ba mpanga ba nkeleletsa dilo tse di siameng tse dikwele tse re ba isang go tsone a re bueng boammaaruri re ba ruta gore lehuma ke selo se se siameng ebile se ba tshwanetse a ba ithoboge jaanong ba heletse goneha ga re ba direle sentle re na le sebaka re sa direle bana ba lona sentle mme ha re dira jalo le lona ga re le direle sentle boammaaruri jo re tshwanetse re bobue re bo amogele re ka ipaakanya ra itokagatsa ha re ka amogela bofokodi ja rona re ya jaanong re ntse re bua ka bana kana bonkuku a bone borra bone mogolo ba ba sala le bone ko malapeng la itse ha ba seo ga re o hire motlhokomedi wa bana yo patelesegang gore o ntse o sena madi jalo o mo duele mme jaanong kgannye e sa nthobatseng ye na le malatsi ke sa robale ke mekamekana le yone kana re buile ebile ga re ka ke ra boela ko morago ra re bone bagodi ba tshwanetse ba duelwe 1800 pula ka kgwedi ra rialo ga gona ketsaetsego ka kgang ye ke boeletse gantsi ke dikologa le ha tshele ha ke didimaletse ga gore ke lebetse ga ke ka e lebala ke lala ke akanya bosigo jotlhe gore kgang ye ra go e diragatsa jang ka gore sone sekgwama sa rona sa amegile mo go tseneletseng le ditaemane tsa rona di ntse di sa rekwe gompieno ke tabo ke emelela ka Mantaga ke a go kopana le bone ba ditaemane ko mahatsheng ko Belgium ke ile go ba bolela gore go simolla gompieno ditaemane tsa di rekwe batho ba ga rona ka gore go botlhokwa ga ke go omana le ope ebile ga ke golwa le ope ke a go buisana le bone ka tlotlo gore re ha ditaemane re na natso lona le bareki ba tsone jaanong ha ile gore go nnile le dintwa dipe ga tlhokelanwa se se tlhokelanwe re ha gompieno a re ipaakanyeng
ditaemane tsa rona di tswelele di re tshetse. Mme sone se ke sone se tshwanetseng se re kgontshe gore re tle re kgone re diragatse ka gore jo boikarabelo ja ma 1.8 ga re tshikinyege ga re suti mo go jone. Ke sekoloto se re tshwanetseng re tle ko go lona re tle go se duela le ha re ka diega ra diwa ke gore re santse re le ka go kgobokanyetsa gone gore re tle ko go lona sekoloto se tsile go duelwa. Ke a le thomamisetsa. Ke itse botlhokwa ja gore go nne jalo ke bo tlhaloganya tota ka gore ha le na le ma 1.8 la kgona go itshetsa kana gore bana ba lona ba ba berekang ko bo chopis ba ba ntseng ba sa amogele sepe mme ba patelesega gore ba nne ba latlhele sengwe go ka ba imolla ga ba hokoletsa manokonoko a itsholelo e re mo go yone. Ka jalo ma 1.8 nnang le itse gore a tla goroga a etla ko go lona. Mme ebile ke ntse ke bua ka bana ba lona ba ba berekang ko bo chopis ma ke bue ka yone chopis tota. E rile ha go ntse go tsweletse go simolla ka 2019 pele ga 2019 re bua re ha go twe mmereki wa chopis ga amogele sepe re tshwanetse re bo re bua a amogela 3000 pula ka nako eo. Monga chopis ha ntse re editse puo ya ba tsware kana rona ba chopis ga se gore ka pallwa ke go duelang batho ma 3000 kana molao wa le ha tsela lona o le o dirileng ko parlamenteng ya lona ke one o reng re duele madi a ra duela re duela ka ha molao wa lona o reng re duele ka teng a rialo a bolela ruri ke sone se irileng ke tla ko go lona ka lera kare bothata tota ga bo ko chopis bothata bo ko parlamenteng a re ba akanyeng ko moding wa bothata re tsenye ma parlamente ba ba tla tlhaloganyang gore ba hetole molao o neo. Mme lona la tsa tshwetso la tsa kgato la dira jalo. Mme jaanong ke bo ke boela ko chopis ke re chopis a wa ba bona batho ba ba nthumile ba nna tota ke utlwang ka bone ba batla kana jaanong ga re sa tsore re 3000 pula ra re 4000 pula. Ke re gompieno wa re nako ya 3000 no re o ka kgona gompieno wa reng chopis ya re le 4000 pula re ka kgona. Ka botsa e nngwe potso mo boemong ja lona gore mme jaanong ka go a kgonagala re simolola leng. Ga re ise re hetole molao ga re ise re tseye dikgato dipe mme ra re ka gore golo mo go ka kgonagala ebile wa rialo ke ngo sa supi ka ditiro. Chopis ya hella e re January 2025 re le chopis re tla bo re duela mmereki mongwe le mongwe madi a seng ko tlase ga 4000 pula go a simolola. Chopis ke kgwebo e hirileng batho ba dipalo tse di ko godimo ko ntle ga puso le maphata a yone.
mohiri yo latelang yo mogolwane ke Chopisa mme jaanong tshwetso ke tumalano ke ya gore go simolola January wa ngwaga one o re yang go yena ga gona mmereki ope wa Chopisa yo o tla bong a amogela ko tlase ga 4,000 pula mme re leboge bone ba Chopisa re ba lebogisa ka gore ba ne ba tsiboga ba lemoga gore ha batho ba kgona go tsaya tshwetso ya gore ba tlhophe ba bangwe go hetola molao a re ba etelele pele re supe gore ke boammaaruri go ntse go sa pale rona mathata a ntse a se mo go rona mathata a gone ko ne le ntse le sa dumele mme ile ha le dumela la baakanya mme ka gore la baakantse a re le pele ga ba simolola go hetola rona re le Chopisa re bo re itlhatswitse mme tumelo le tsholohelo ebile le kgothatso thotloetso mo bahiring ba bangwe ke gore sekai se sa Chopisa se tshwanetse gore bahiri ba bangwe le bone ba se sale morago ba dire hela jalo jaanong re tla simolola gore re nne re a Chopisa re ile go reka ka pelo tse di tshweu re itse gore jaanong re reka ka gore bana ba rona ba amogela dituelo tse di thatositsweng yana tse o ka reng di botokanyana re tshegetse gore go tswelele go ntse jalo dilelo tsa mookamedi wa ditlhabololo tsa kgaolo ya lona di utlwetse mme ebile ga di mmogo ke a itse gore di dintsi ebile o na a dilela a di kgabisa di botlhoko di ngomola pelo ke a itse a ke re le nna ke wa gone ke a di tlhaloganya mme puso e tshwaragane le lona ya go tsibogela dilelo tse go tlhoagetswe ope o ntse a le ra re melemo e teng go ngona a le ka go kgabisa melemo ga iyo e ntse e seyo mme ebile ene tona wa tsa botsogo o na tla bua gore o tlhokana le madi a kanang ka 600 million pula a re gore a reke melemo ya malwetse a gaketseng a ka bolang batho a re ya thaela yone gore motona wa tsa madi yo ebile e le mothusa tautona le puso re tshwanetse re thulanye ditlhogo re batle madia go rekwe melemo e tsengwe mo dikokelong le dikokelwana tsa lona mme ke sone se ebile re sa tleng go hela mo goreng go nne le melemo re tlisa thulaganyo e harologaneng kalahi go go lona ya gore ba United Nations ba World Health Organization le phata le le okametseng botsogo mo lehatsheng lotlhe ba ne ba rile go tshwanetse go nne le go lomo ba go bitsang ba re universal health care ba re ka ngwaga wa 2023 mongwe le mongwe a ba le mo seemong sa gore ope motho mongwe le mongwe a bone bongaka jo bo tlhwatlhwa mme re paletswe ke go diragatsa ka 2023 re mo go 2024 re simolola jaanong re tlhwaetse go dira mo go tweng National Health Insurance ke gore mongwe le mongwe wa lona a nna le medical aid aya bongakeng le ena a phuthulogile a kgona go ya
le ko bo diagnofirm a go dirwa di-test a tshwere karata ya gagwe ya medical aid re batla gore go nne jaana ebile go nne jaana mo nakong e khutshwane mme baitsanape ba tsa bongaka ba re gone gore e bo e re ha o ya sepatela o bo o neelwa karatanyana e ne re e neelwa e blue go tswa kgakala go tla go itlhelela gompieno e go kwala mo go yone o bo o tsamaya ye e leng gore ngaka ye nngwe ha e batla go go alaga gore e bone gore go ntse go iragalang e tshwanetse e bone mo karateng yone ba re tshwanetse re hetole seemo se jaanong dilo dipampiri tsa gago tsa bongaka di bewe mo maranyaneng go itsege ke gore ha o emelela ha o ya ga borone ngaka nngwe le nngwe yo e yang ko go yone e kgone go tsena mo systeming ya lehatshe la rona e kgone go bona information medical information di record tsa gago di le go gone mo go rai go rase go ra gore ha o dirilwe test tse di harologane go na le bo MRI go di X-ray ha o dirilwe test di results tsa yona ke re di isiwa ko ngakeng ya gago mme ha di tsentswe mo maranyaneng go na le ko ngaka epe kana moitseanape wa bongaka a kgonang gore a buelwe a go thaeletsa o le mo mahalape gongwe a ntse ko ga borone kana a ntse ka kontle ga Botswana a lebeletse di-results tsa gago a ba kgona go bua le wena kana a bua le ngaka ya gago kwano e le moitseanape specialist a re ke bone maduo a molwetsi yo wa gago wena ga go bona o bone di-results tsa gago a ba ra ngaka re nna ke le moitseanape wa tsa pelo kana tsa diphilo ka re molwetsi yo a neelwe melemo e latelang a ba dira prescription a le gone kwa a leng teng go sa tlhokagale gore a tle kwano ngaka ya gago e be go neela prescription o bo o neelwa melemo ye o bo o sa tlhoke gore o eme dingwaga go twe o emetse specialist dilo tse di ka rarabolwang ka maranyane re tshwanetse re di rarabolle ka maranyane mme ke sone se ene tona wa botsogo ke mo dirisa e le sekae o lebagane le kgang e tona ya gore a dire gore boranyane jo bo goroge bo anamele lehatshe gore jaanong o kgone go nna o tshwere founu ya gago o bo o dira video call o bo o bua le ngaka o ntse ko ga gago a tsere di-results a di bone mo maranyane tsa gago a ba bua le wena o ntse o sa palama kombi taxi wa tsamaya ka dinao sekgala o ntse ko lapeng a ba go bolelela gore ke rulagantse ke sena go bona di-results tsa gago bolwetse ja gago kana bokoa jo bo mo go wena bo ntse jaana bo mo seemong se jaanong ke eletsa o dire tse di latela a bua le wena dilo tse di tshwanetse di diragale mo nakong e khutshwane gore batho ba simolole go tlamelesega jaanong mme le tsone ditekelo di-test tse dilo tsa bo diabetes test tsa teng motho o tsewa madi
all-new #PushaBW at a Chen Show, hosted by Khauna Dintwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped proudly Botswana's businesses. The PushaBW at a Chen Show on BTV News Channel 289, Sundays at 6:30 p.m. Proudly brought to you by Botswana Investment and Trade Center and Mindset Change Botswana. Located on the Tamalakane River is the tourism capital of Botswana, Maun, a relatively small town compared to others in Botswana. Maun acts as the gateway to many of Botswana's tourism sites such as the Okavango and Moremi Game Reserve. The communities of Maun make use of the Tamalakane, using the arable land it creates for farming and letting their livestock drink from the river, as Botswana is known for its... Ke go le bolela gore me madi a ra khonneng go a le bonela kana a te ke ya aka khona tse pedi tsa tsele di kwadileng ne re le bue gore ne le eletsa go ka simolwa ka di tse pedi tsa botlhokwa tota e re ile go bata a mangwe mme tse tsone di boditsweletse dilo tse di tlo go buiwa ke lona kana ke yone puso ya batho ka batho yone nna ke tlhaloganya e ra sonese e sa re gore nna ke go nna ko ke bo ke ithulaganya ke bo ke batatsela e hetang go bapale halapeng ke bo ke dira yone ke bo ke le ra ke re ke tlisitse dithabololo gape ke rata ke le ntshe mo tumelong kana thuto e le salang le tswa ka yone ko morago e go tweng motho mongwe kana batho bangwe ba tlisa dithabololo go go lona ga gona ope ga ke tlise dithabololo go go lona puso ya lona e tlisa dithabololo go go lona e bile puso ya lona e tshwanetse e tlise dithabololo tse go go lona ke rata le ke sa rate nna ka gore ke puso ya lona gore le nne le dithabololo batho ba ga rona ga le direlwe favor o se wa tsama gore ngwana rona boko yo wa ko Khosa 1 o re ba kanyeditse bona ngwana yo o re utlwetse bothoko ga gona kutlwelo bothoko epe ke tshwanelo ya lona boikarabelo jame ke go diragatsa yone tshwanelo e ke tabo ke palelwa e bile ke sa itse se ke se dirang ha ke ka itlhokomolosa go itse gore dithabololotse ke tshwanelo ya di le tshwanetse di a le tshwanela ke tsa lona go se ka ga nna le ke tsaetsego ra tsamare gala letsa batho jaanong re lebetse modimo o ka re batho ke badingwana ka gore motho a te o ka tsa tshwetso ya gore dithabololo di ska tsa goroga go ga lona nya ga go kgonagala dithabololo di tla goroga ka gore ke tshwanelo gore di goroge rona re tle go dumalana gore re di gorosa jang ka le kaileng ka teng go botlhokwa gore go nne jang thuto ya bana ba lona e tshwanetse e baakangwe ke sone se ke tsile le matona a le mantsintsi gore ba le lebe mo mathong le lona le ba bone e tere ha ba ka toga ba hapoga ba ska ba le direla sene ba thabiwe ke dithong gope ko ba leng teng ba itse gore ba ne ba lebile maswiti-switi a batho ba ba nang le ditshwanelo jaanong ke ha ba palwa ke go diragatsa ditshwanelo tsa bone dilo tse ga le dilo pele mo go nna ga go tlhoke gore le nthapele kana le nkgalaletse gore di dira ke ditshwanelo tsa lona di tshwanetse go diragala
kgwetho e intebaganyeng ye lebaganeng puso ya lona ke gore re dira leng e se gore a ra dira a re na le keletso ya go dira re dira leng re diragatsa leng ditshwanelo tsa batho beng ba rona re ba direla ditshwanelo tsa bone leng mo kana go tatswa mo goreng ditsompelo di kae kitse le tsone ditsompelo di ska tsa bonwa ko mahelong mangwe ko go a mangwe di seo di ska tsa sokamisetswa go gongwe di aname le lehatse ka tekatekano puso go tewa gone ga se sepe se se thata batho ba le rang ba re go busa go bokete ga go bokete ha o ka itebatsa gore batho ke bone beng ba puso ha o ka itebatsa gone o tla bona go busa go le bokete go le thata go tla go palela mme ha o ka dumela gore bone batho ba bothale ebile bangwe ba bone ba bothale go gaisa ka gore ba tona mo go wena ba bonile ha tsele ko le thaegileng teng diphoso tse di dirilweng ba di bone ba ne ba le teng bangwe ba ne ba gakolola ba sa rediwe ba itse ha o ka ya ko go bone wa ba ha sebaka sa gore le wena ba go gakolole ba go kaele go busa go nna mothogo go tshwanetse go nne jalo nna ga ke buse go busa lona ke lona le ta buang re dumalana le bo le ntaela jaanong re bata recreation center mo Mahalape dilo tse dingwe ke bata re tlhaloganye gore ga se tse re tshwanetse re ngange ka tsone re di omanele re gogagogane ha batho palo ya bone le kana bana le ditamelo tse ba di tlhoka e le tshwanelo tse e leng gore ha ba sena natso go na le bothata a re amogeleng se gore dilo tse le di buang gore la di bata di bodi seo go supa gore re ne ra thaela thata re tshwanetse re thatose dinao jaanong re leke go tlhomamisa gore dilo tse di a diragala ha bana ba lona ba sa bereke ba hetsa dikwele ba itse gore la re ba pase ko sekolong o pasetsa gore go te gore le ene o tlelwa ke boithobogo a ba sa dibuka tsone tse le go di bala go bogo go mo sulagalela ke rona re ba sulagaletsang thuto ke rona ke puso e ba sulagaletsang puso thuto le botshelo mme ha re ka thomamisa gore ba tshela sentle ba bala ba itse gore go na le se a bang go se hitlhelela ka ditalente tsa gagwe le ene wa khothatsega ha ke tare thuto ya lona e tlhoahetse mo sebakeng se se khutshwane go tlo go nna jana bana ba tsena go sekolo primary Amocha Primary School, Khosa 1 Primary School. Tshwanetse re mo mosong baje ko sekolo baje breakfast a ke wika stamp ga ke re stampa semolao kare ngwana ga ka ke a tsholelwa stampa ka 10 ko sekolong ha le mo tlaseng a bolelwa gore go na le dijo tse mo go bidwa protein go aga mmele wa gago mo go bidwa carbohydrate go ha maikatapelo le mata e be ra tswa ha bo monela stampa tse dingwe tsele tse no di boka gore di dira tiro ente mo go ene tsone di kae jano o tshwantse re ha o sena go di mmolelela jalo o le teachera o moruta a di ithele mo plating ya gagwe a di bone
mme ebile pele ga ba lapeng ha sekolo setso ba tshwanetse go jala bobedi ko sekolong ba ja lunch a ke re bona yone thulaganyo yone ke e buang e raya gore tsone dijo tse ba di jang ko sekolong kana di tshwanetse di lengwe go raya gore balemi le barui ba kgaolo yone ye ha ba lema ba ruile ba ruela gore jaanong ba kgone go supply dikwele tse di mo kgaolong ya bone go bo go ka se go tlhokagale gore o peare ke lemile dikhabetšhe ga di rekwe ke lemile ditamati ga di rekwe di ka tlhoka go rekwa jang bana ba tshwanetse go ja breakfast ko sekolong dikhabetšhe tse di tlhokwa le di-green peppers gore ba di apelwe dithoto tsago di ka tlhoka go rekwa jang go raya gore tsamaya jaanong o e go lema o itse gore theko e teng mme o jesa bone bana ba rona ha o sapla puso e be go duela go sena le ha ile mathata gone mo go thatosa balemi ba ba botlana ba nna le mmaraka ba nna le ko ba rekisang teng ko ba sa golwe le lope le bone ba nna le letseno bana ba ja ko sekolong malapa a nonoha ha ile gore go na le mathata ko lapeng gore ngwana yo go ta ba jele gabedi a ba tudisa gongwe go sena dijo maitseboa e be re ka moso phakela itse gore wa ja ko sekolong go botoka thata ke tsone dilo tse re batlang gore di diragala mme bone ba child welfare and basic education ke boikarabelo ja bone ke tshwanelo ya lona sotlhe dithabololo di tsile go tla ka thulaganyo yone le bolelwa nnete le bontshwa gore re tsamaga mme ebile ra go dira gore go nne le thulaganyo ha re ntse re tsweletse mo go jone boranyane jo o kgone go tsena o bo bona gore ba se renke ya mahalape e tsamaga kae go dirisitswe bokae go santse go setse bokae go tlhaela eng se se santseng se emetse gore se dilo o sa botse o bona e tere o ya ko go mo parlamente tshire o morao re golo ha o ka re la diega ke bona gore ba se renke mo go 70% mme le na le dikgwedi tse di kana-kana o bo o bona le go sena o ka go hora a ka se ka gore a re nya ra hetsa o bona puso e tsamaya sentle ha bone ba ba buswang ba bona sengwe le sengwe go sena yo ka reng o pe o gopetse madi wa isitse go ga gagwe ga gona go gopela ga gona go diragala ka gore go gopela mo go dirwa ke sephiri o se o itse gore tendera e ga tene e hiwa go rileng e hilwe mang ka gore dilo tse di tshwanetse dieme re itse gore ha o na le bokgoni jo o itshupileng gore o na najo mme ebile o sa turise mo go heteletseng tiro wa enelo ka bokgoni ja gago e se ka botsala ebile a gongwe ke batla masika ya metota ba ba gauhile nna le bongwanake le ba itse ka gore ha le ka bona ope wa bone a hilwe tender le ngongorege gone ho ra ha go na le mathata ka go a tshwanela gore go nne jalo ne ke bona le supa ngwana wa ga Emma go siame gore le moitse e tere a le ka mmona a tshwere tender e le gore jaanong o tsama a godimo ga dithogo tsa lona ka gore o rwele madi a le sa itse gore o a tsaya kae le ngongorege ditoga ga go a tshwanela gore go nne jalo ke a le thomamisetsa ebile ke le ha tshwanelo e nngwe ya gore lebelele dilo tse le thomamise gore
ga go senyediwe setšhaba sa lona ga go senyediwe lona ga le senyediwe ga go ikhumisiwe lona le humanegela koping nna sekale sa me se ke ta ikalang ka sona ke gore ke bone yo go ne go te yo ke mohumanegi tota wa nta thogo mo mahalape ke gore yo ke bone a tshela sentle ene yo ke ta itse gore tiro jaanong ke tshwere sentle go ithelela go nna jalo ke tshwanetse ke tlhoagale ke ngakalle gore go nne jalo ke ne ke re ke tanya dintlha tse ka tsela yone gore le itse gore puso e ke a lona ya go tsamaisiwa ke lona le bolelela matona a yone badiredi botlhe mme se sengwe se se kgonang go tena se bo se paledisa se bo se utusa botlhoko ke boikgogomoso ja babusi go tlhokela batho maitseo ha le ya ko diofising di pela tsa ga goromente le tshwanetse la tsewa sentle ka maitseo a go godimo ha go sa dirwe gone mo puso e simolla go pala ebile e ka palelo jaanong go tshwanetse go nne le ditsela tse le ka ngongorega la supa go sa itumela ha ile gore ga la direlwa sentle ha ile gore ga la tsewa sentle ko diofising tsa ga goromente ka gore tota diofisi tse ke tsa lona ke lona bahiri jaanong ha o tsena ko bathong ba o ba hirile bo ba go nyatsa ba go lebela ko tlase gone mo ke selo se se sa siamang ke boleo jo bo go godimo thata mme ke boleletse bothe ke sone se ke ne ke ba ra nna ko ga borone ke re ba ska ba mpitsa ba re his excellency gone mo o itlhala o ka re go tlisa pharologano o ka re kgantela wa tshabega batho ba tshaba go bolelela ka gore o beilwe ko godimo thata batho ba tshwanetse ba go goge ba go reye ba re ya maha ba go sebetse dikgwetlho tsa bone le dikgakololo tsa bone botlhe mme jaanong lona ba mahalape ke a dumela ga le ka ke la tsietsega la ba la tshoswa ke se a ke re ano le na le ene tautone wa lona yo le mo godisitseng le mmelege mme le na le ministera kio tshedi le ene kwa lona le na le assistant minister Augustine Nyathanga le ene kwa lona go raya gore mo pusong le na le batho ba bararo ba ba utlwang ka lona tota ha dilo di ka ska tsa le tsamaela sentle ke ta bo ele senyama se sengwe se ke sa itseng gore ke sa mohuta o mme le ba bangwe ko mahelong a mangwe dilo di tshwanetse di ba tsamaele se dilo di tle go tsamaya sentle ebile di tsamaela mongwe le mongwe sentle mo lehatsheng la Botswana yo e leng Motswana kana yo e leng moagedi mo Botswana mme sa bohelo se ke se lemogileng ha ke ntse ke lebeletse go tswa ko morago le go itlhalla ha re leng teng ke gore ha ngwe go na le dikakanyo tse dintle le ditogamano di dirilwe mananeo a kwadilwe a tlhalositswe sentle ebile a utlwala mme ga a diragale batho ga ba thusiwe ebile ga ba thusega ka gore go ntswe hela ga go diragadiwe
jaanong tlebebe wa go sa diragatsa o hedile dilo di tsile go dira kana gore dilo di dire re tshwantse re di beele nako go pateletsa yo re mo romileng gore a di dire gore mo nakong yone ya ta re le kudisa ga go na le mathata a re bolelele boammaaruri re itse re be re ka moga gore mme re go okeletsa ka kgwedi kana ngwaga gore dilo tse mme tsone a di dire ka gore di tshwanetse di dirwe mo ga se potso kgang ke gore leng jang jaanong puso e na le go dia one madiadia la a bua setsha se le mo magalape o seela ko serowe ga o apply-tse setsha se le teng se o ka se neelwang o tshwanetse o se neelwa mo nako e khutshwane re tshwanetse re goroge mo seemong ga re ta re tsweletse mme e seng mo dingwageng tse di kopele tse di kgakala tse di gaufi o tshwanetse e re ga go tomang wa gago o expirile o bo o tsena mo founung ya gago o bo o updata information ya gago o bo o tobetsa send e bo e gorogile ko Ministry of Labor and Home Affairs o mang wa gago a ba dirwa a ba romelwa go go wena mme ebile o mang ile o mang yo e reng ha o tsena mo motšhineng a ba bua strotse tse di tlhokagalang go sa tsetsa o sikere dipampiri tsa gore le tsa gore tsotlhe di bodile gone gore re thogaletse batho matshelo go tshwanetse ga nna jang dilo tse o ithala o ka re kwano ha di buiwa go buiwa ko le godimo ke dilo tse di motho ko mahatsheng a mang ko Dubai ha o ya teng ba go batla visa wa apply hela mo maranyaneng o neelwa visa bo ba etsenya mo maranya ha o palama sohane ba go botsa e ka e visa o e supa mo phone ke ba bo ba e leba ba re ke yone ha o tsena ko Dubai o na le mo go 20 smart gates ha o fole ko immigration o tsena mo go 10 smart gate o bo ema o bo leba camera e bo e go tsa e bo e supa gore leina la gago ke mang camera ha e sena go dira jalo e tlhomamisa gore a visa ya gago e siame e bo e bula di gate e bo e re you may proceed go Dubai go dirwa jang a batho ba Dubai modimo wa bone ke o sele ga se one o re o rapela a batho ba Dubai bone ba go godimo thata ga rona re ba re tshwanetseng go sotlega ke indilo tse rona di sa re tshwanela ke wena o tshwanna ke gore o foletsa tsilotlhe ke o ka se kwa ta wa lebagana le camera e bo etsa kana o tsa o mangwa ga go bo mo thepa e bo e go bolelela gore nya dilo tsa go di siame jaanong tsena ha heta ke go sa tshwanna go nna jalo o dielwang wena ke o ka re dilo tse ga di itsiwe kana ga di o mo lehatsi re tshwanetse jaanong ha ile sengwe mahatsa a mangwe a Afrika a di bonele mo go rona lona le diakole ka gore ke tshwanelo ya lona ke dumela gore go tshwanetse go nne jang mme ha re ta re bua gape mo nakong e tlang re tshwanetse re bore eme ga godimo ga tekodiso e utlwalang mme ebile ke rata e ka re ha ke ta ke bua gape ke bo ke sa ta go le ra ke re
ma 1.8 a re lebele lona le nta le re nya a me a goroga rra 1.8 wa me wa goroga ko go nna ka gore maikaelelo le keletso se le maitlamo a re a ikanetseng ke gore go tshwanetse go nne jalo ga re ka ke ra hetoga ebile ga re ka ke ra lebala le ga go ka nna le dikgwetho re tla le bolelela re le kudisane re bo re diragatsa ditshwanelo tsa lona mme ke a le leboga pa ga rona seemo sa borukhutlhi diritibatsi gotlhe ke dilo tse re tshwanetseng re emelane le tsone mme kemelano le tsone ga gongwe e raya gore e re ntse re hapa re tlhomamisa gore ga di tlale mme kana ga di setse di tsene mo bathong motho a di dirisa dilo tse di mo tseela tlhaloganyo mo e leng gore ga gongwe ga a kgone go tshela di seyo go raya gore motho yo jaanong go lomo ke bolwetse o tshwanetse go alahiwa o tlhoka mo go tweng rehabilitation ba motse ba mmego gongwe ba ntshe dilo tse mo mmeleng wa gago go thata mme re ga sena go ntshiwa jalo a salwe morago a tlhokomelwe go bona le gore re tlhomamisa gore a se ka boela ko go tsone jaanong ga go sena re lemoga gore mme ba bangwe ba tsene re bo re ba tshwara re ba katela ka dikgolegelo ga re emisi mathata re tshwanetse re alahe re kgaleme re otlhae ga go tshwanetseng go otlhaiwa mme ga gongwe re sa eteletsa kotlhao ko pele thata re eteleditse paakanyo go baakanya diemo bana ba bereke dikwele di ba rute sentle ba tshele sentle ba nne le seriti kgante le dilo tse ba tsamaela kgakala le tsone re sa ba isa gope re ba rutile ke dumela gore ga re tshwaragane jang mo malwapeng mo dikgotleng mo setšhabeng re bo re tshwaragana le magosi ka gore ga go twe Ministry of Local Government and Traditional Affairs go tewa jone bogosi jaanong bo boanale bo tsewe tsia bo dire tiro ya jone mme le ngwao le yone e tla bo e wela gone ka gore ngwao puo ya lona mmino wa lona poko ya lona gote ke ngwao traditional affairs ke batla go tla ke botsa ba BTV ne ke santse ke ba tlogetse hela ke ba botsa gore ka nna ne ke rile ke batla gore ga ke ntse ke utlwa go tone go balwa dikgang ka sekalaka gongwe di badilwe ka seherero dipuo tsotlhe tse di buega mo Botswana batho ba teng ba di utlwe di buiwa mo di radio le mo television ya bona a ke re gore le bone ba bone gore nyale ha tsile tota ke la rona jaanong dilo tse di taba ka ngwa ra gone ko ke itumela gore ke bo ke na le lona gompieno ke tsile ha tota ke ne ke tsile go le dumedisa e seng sepe gape gore ke le bone le lona le mpone le itse gore ene ngwana wa lona o eme ka dinao o emetse gore yone thumo e le mo inetse lona beng ba gagwe a e diragatse mo go heletseng mme ke a le leboga ba ga rona ke le leboga go menaga pula ra leboga tautona re ka tsamana ra batsadi
re lebogile ka magoko a mante a wa ga Tautona ke sa gore mo nako ya gompieno ke gona re ka reng that's my boy. Engwe sa se tlhalositse ke gone gore o gateletse gore madi a le kana 300 pula a tshwanetse ngwana yo e le gore e re hela ga simolola go hathoga kana a tswa hela mo gone jalo kana a tswa mo matsalong o tshwanetse gore a banelwa madi a kana ka 300 pula a nelwa motsadi gore a kgone go tsa polo se ka henyana hela re ta tsa mme rre monana mona le bogole jalo gore re ne represent rotation ka tseleng jalo Tautona tlhalositse gore na to dumedisa hela kere eta next time ba ta phithegonyana re to go bua nakwana re go lesegile so ke a go supa jalo ke to rata re dirisaneng sente batsadi ha ke go supile ka khalo tsa go a dine pedi hela re ne le bangwe sebaka sa gore le bana ba kgona go botsa kere mere santse ba ipakanya hano le tswele tsa matsogo me ke a go tsa ka di side ke ta tsa side ka kwa ke tsa ha gare hela jalo a kere ke lebogile re na le ba babedi ke ba le hale le ka tsena mo tsamaya tiro ka nna wa nthuisa o taba tsa mantsa le nopola tsholetsang hela o ta le bona o ipola leina la gago o boka tswela ka puso sa tse pedi ntate era dipotsong tsa banni ha ko ke tanga ko ke ne ke bua le tele sang ke taketswa go phikwe mme ile ha ke utlwa ke amogela maboko a gore re agile puso ntsi mo e ke tsa dingwe tse pedi ke re e tla re mo phike go yang thaela Tautona e busa le ke le go ja go kopa go la tla tshware le go nyana mme mo ke ntse ne ke di kopile ne le gore ke sa nthase ne ke tla se kopa ibile ke se bile go pele ne ke re ke a go kopa batsamaisa tiro sa nthahela mo pusong e ntšha ne ke re ke tla kopa batsamaisa tiro gore mo nako e hitileng ne re sa kgone go bua re phuthologile ne re kotelwa thata jaanong ne ke re sa nthase se bothoko ke re ke ne ke kopa go bua jaaka ke eletsa go bua mme ke ne e nako e limited go ga kampa 2.5 minutes that will be enough kana 1 minute hela ne lone kopo hela ka lebaka la gore ha re ra bua re neta kgante le ra hupela mme ke a leboga motsamaisa tiro ke leboga o ta mpha sebaka ke sone sa ntha se ne ke re ke teke se kope gongwe ke tsena mo dikganyeng mo ne le kopo ya e lebaganyeng wena ke kopa sa ntha ela Tautona re le Batswana re ne re fila o ka re ra go lesega mo Botswana o ka re ga re direlwe o ka re ra shota re sa phuthologe mme mahoko a gago le tsamaiso a gago tsatsi le letsatsi e re thatswa pelo rutwa o ka re go ntšhahetse mme a go supagale ka dilo tse dintsi including tsa ba direla kra batsamaisa tiro ke ne ke re sa ntlha sengwe se ne se se tswang kgakala se ntshwenya ke se se bilwang gote state capture kore mo e leng gore jaanong puso e tabo e palelwa ke go dira e palelwa ke go tsaya ditshwetso e le ka lebaka la gore e mo dipateng tsa bangwe mme ne re kopa gore ne re bona ka le dilo tse ga di a hithega ne re kopa gore mo pusong ya gago a di hele wa utlwa re ke di bua ka bonako yang ga ke di jaanong se sengwe ke ise sa bobedi sengwe se ne re ka se tswa re se kopa ke se ne o ka re se boatanyana thata se ne re sa se tlwaela mo Botswana mo Botswana dikano tsa rona ke dilo tse di tshwanang le bopitsi ya naga re kwa re pula flaga ya rona ga ena bohibidu ga ena madi go supa gore re batho ba banolo yes ne dira dilo tsene di re hakama ha o re leba mo netaneng mo o ka re gore mo di filming re mo go tota dilo tsene di sa re kgathe ne di dira gore re ska ga ra go lasega kopo ke gore ra itse gore ga re ba kobe mo tirong kana ba reng kana ba na le bana ba ba tshwantseng gore ba ba thokomele mme dira sengwe ka yone gore pelo tsa rona di hole ke sone sengwe sa dilo tse re di batang
Eh, Ke lebohile se. ya Le ke re ya mohela. e re se re ke go paro wetse. Oh, ke a wetsa go o ka re go tsweletse o nya ke a lebo ha ke tlo re ke tse he tautona ke fila ke kotelese mme ke lebogile mme ke gore ke sa bohelo ke gone gore ke mme ke lebogele gae Ra le ga se. Ke kopa gore le nne ba khutshwane tsengwe tsa re bana matona ka bongwe ke re ke tsa mme be ke tsa mona le bogole ke yo le gale be ke tsa ka ko Dumelang bagaetsho. Ka leina ke bidio ya Taboka Amanda Thembicengeta, commonly known as Basadi ba Dignity. I'm delighted to be given such gesture. Hey, are mo he sebaka a bue batsadi. Tsallamme. All right. Enya ne ke leboga ka sekgowa ne ke tata. Le ska la mphella teng. A go le retsa ke re batsadi bo botota ga. Confidence I mean tata gore nka le heketsa le insurance. Tota nna I'm of positive ke motho ke rata ndo tse dinte. Ga ke na go bua ka space se busula. Ke tile go lebogela molaetsa o hilwe ebe ke re banana ja ka nna. A re itsheka-tshekeng, re itebe. Change starts with you. You can go ha go kwa nna bori puso e dira wena o dira eng. Ke na kwa gore gompieno go ntse go bua ka manano a harologane ke ba kwa re nna hatsi re ipatisise o re ehe go ha ke utlwa gotwe a mme nka se ke bule company e le gore e dira 1 2 3 ke ye go bagolwaneng ka dipampiri ke re ke ha la reng ka nna ke asete ke tsa gore ke a utlwana ke mme le gore ke promoter seriti ke ntse ke utlwa le bua ka kgodiso ya bana ke gona ha le nkiteile mo pelong teng ke re ke letsa gore ke le monana o kana ka nna yana ke ithaope. I'm not saying ke hua 5 thebe ke dira go tswa mo pelong ha go bua ka bana go bua ka basadi go bua ka banna go bua ka nna #basadi ba dignity ke a leboga ka lerato le lekalo ka tumelo le tsamaiso ya go itse gore go tlo re direla tsotlhe tse re di lopang modimo go baballe. Thank you. Ke leboga me ke tsengwana le bogole be ke tsa ba ba ka kwano ka Hey, are mo retseng? Dumelang ka leina le maatla a Kgosi Jesu. Yo yeng ha ke motsholetsi tlhaloganyo go tswa ko dilaeneng. Ne ke dumedise tautona a rona mo mahalake. E na le dintlha di ka nna gongwe 4 5 ne ke tla di kgawe tautona ke tla re kgang ya teng re tshwere wa itse ke na ke bua ka yone go na le molao ko alangeng teng wa ba na le bogole o sala o isitse alangeng teng mme ga ona police e leng gore o tlabe le gore wa o tsamaisa mo le gore ditshwanno tsa motho o tshelang ka bogole di hela di gatwa kwa ntateng ya gore ga gona molao. Thank you. Tautona ne ke le ngaeteletse ke le ga ba na le bogole ba lla ka allowance ya ba na le bogole allowance ya ba na le bogole ya thaola ga e tsewe ke go na le bogole mongwe le mongwe mme ba na le bogole ga rata go ga sekai bare mme motho ga nkile a nna ministera o nkile a dira ga a tshwana 65 ga a simolole gote ngwa boikelego a yo sekaseka o tlhagala straight ko tantakaneng kganye tautona ya setsweng ya kohelo e ke ke ko ole tautona ka ya o ngwe sangwe setilo
mme re na le ngwakgatho mo mahalaka ba ba nang le bokgoni re kopa appointmente ya go go etela se tlo go nna ga batšhe le wena. Thank you. Re lebogile Mr. Mosoletsi. Me ke tse monana. Ke tsere monana ka kwano. Tswelang tate tse pedi hela kere. Okay. Bagolo Santane ke riane. Ke o le ikokobeletsa gore ke dirise the King's language. Ke a le kopa. Tautona, I don't know whether this is going to be silly or what. Me Tautona, I saw this post ya gore leta mahalape. I'm a 22-year-old from Timapula. I made a point that I come here Mabani, so that I'll be able to be in this grace in your presence. Tota Tautona se ke batla go se bua ke gore I don't know, but I'm feeling this in my bones. I'm feeling this air of freshness, of brilliance, of humility, of renewed hope. Mo go rona banana. Gore le monana yo tswang Timapula, le ena o ka lora gore ka nna mongwe motho. Gore le ena o ka lora gore ka nna Tautona ya ka moso. Irile ha o bua maloba in the son speech, you tule mahokwago aitaya mo boteng ja pelo ame. It hit down into the recesses of my heart. I felt it in my heart. And I was like, oh my God, this is our new Botswana. This is a new hope for bana ba Timapula, banana ba Timapula. Sa boelo se ke soka go skopa Tautona. Ke taha mo bebeng tsa Timapula. Ke go kopa Tautona gore ere mo lenano la gago o re etele go Timapula o ya go re tsosolosa banana ba Timapula ka go re inetse ga re sa thola re bona re ka nna bangwe batho o re tsosolosa Tautona. Lastly Tautona, ne ke go ikopela if you can only give me a hug. Re lebogile monana. Re ka tsamaya na rona. Batsadi na kwa rona re sila ka ra bua rotha keren. Ke rile ke supa ka dikhategori tsone tseo ke tsere mogolo yanong be ke ta ka tsa ngwana sekwele e be nna yena wa bohelo. A ke supa kae ha? Bagaetso yo ye meng ha ki moruti Tebogo Samuel Papitshupo ke a leboga tsatsi leno gore ke be ke le ha Tautona ke a go dumedisa ke itumela gore ke be ke le ha ke go lebile se ga tlhogo le matona a gago yo ke motoetseng thata ke godile le ene re robala kobo e le nngwe hela ke ramogapi ke itumela go go bona tona yame modimo kuo wa go segogatsa ka go segogaditse mme hela ka bokhutshwane Tautona boemong ja baruti le diphuthego re kopa gore molao wa 150 members wa go registera a ko boele morago ke kopo ya rona Tautona wa rona e se o ka re golwa le dikereke re ha ka modimo ka Kriste Jesu sa bobedi se le gore nka hita ka sone ke gore di certificate tse di batiwang tsa di theology gore o nne le ministry o bona le theology
ao batho ga ke ga nna ke ile Bible school ke tsene classe ke ile Bible school ke apere dipurapura mme tautona wa me le matona a gago tota selo se ga se sone se se re isang gope go na le banna bagolo ba e leng gore o bona gore monna yo o ke monna mogolo o ka etelela yaanong theology wa e tsaka jaanong ne ke re tautona wa me gomo a go le go sekaseke bogolo go registera phutego e nne 60 e seng go ya go heta go jaanong re gano tautona wa me gore ka bokhutswane ke ya bogelo ya bogelo ke gore goga setšhaba sa gago jaaka mmoše re bana ba gago o ngwana wa rona re goge tautona e re ga o ise o tsene mo setilong se ke ne ke bua thata le Yandane Boko ne ke na le ke re a ntirele appointment le wena ke ne ke batla go bona before o tsena mo setilong mme ke leboga modimo ka gore ke hong motsene mme re ga dira arrangement bo setse yanong wa tumetse o bo tsena ke leboga modimo ba go se go hatse re a go rapedisa bosigo le bosigo. Thank you, God bless you. Thank you Moruti mme ke tsaya ngwana sekwele batsadi nako ya rona ga re masenta ka ra bua rotlhe tautona ta bua tata re tarana le nako ya gore re bua gape kere ke a kopa mme ke ne le ngwana potso sepedi nna ka kere dumelang batho teri mo ke ikobile ke le moithuti go tswa ko sekolong sa Madiba Senior Secondary School ne ke batla go le lebisa dikgwetlho le mathata a leng gore ra ralela firstly ele a infrastructure tikologo e leng gore re tlhola mo go yone re ithutela mo go yone it's not conducive enough ha re kgone go ithuta ka tshosologo because firstly the sanitation does not allow us to be learning at that moment. It's not conducive for us to be sitting. The infrastructure is very badly devastated because there is limitation of things like tables and chairs. It limits us when we're supposed to be learning because for an example, during classes, some students do not have tables in which they could write on. They do not have chairs which they could sit on. There is shortage of food ko Madiba Senior Secondary School. Mabodara a kgona go nna a sa je because there's shortage of food and my day most of the time re tswa ka lunch because we're not provided with food so that they can provide for the day for the border scholars. Thank you. Neke tsaya bagolo ka kwa ba le babedi ntatele mme ga ke go nela ke leboga tautona santai ke batla go leboga tautone yo mosha yo gorogileng leina la me le ke bidwa go te amogelang dijisiwa di sa tautona ke eme gano ka kganye le ke utlwa le bua ka yone ya ditsha tota ne le gore tota ga ke to bua mme ne ke emeletse le gore ke na le tšhesego ke na le seemo se go se bothoko mo go nna yaanong ga ke utlwa le bua ka yone kgang ya ditsha ke yone e heletse e be e kgobola legogo e dira gore yaanong ke helele ke buile tautona nna le seemo sa ditsha mo magalape irile ka 2015 kana ka apply ke bata setsa a re santse re tere bewe e be go simola go tere bewa ke phalape mme re applyetse mo magalape ke ne ke applyetse go ra disele malaba ga ke tsana gape ko land board ke na ka botsa ka setsa sa teng ke re anong di tshaditsa magape ga ka ba re ka re mene sentse re le toba gone go phalape jaanong tautona monga rona ga rena le ga ile yona madi a thang re ra go phalape maina ntse a seo jaanong mongame ne ke kopa gore seemo se banka nngwe re se ka sekele ke na le tšhesa go le ene kuto bothoko ene ke na le yone tautona ke na le seemo sa gore gona ko lapeng ko jarateng ya botsadi go thata go bokete ke extended family ka ne dingalo go thata mongame tota ra kopa ka ikopela gore go bothoko tota ke ne ke kwata se e leng setsha mongame ke na le bana ke tshwetse bana hela ba le 7 yaanong go na le go thara ga go a nna senta mongame ke lebogile mme bua ka pelo ye bothoko e so boke madi mongane ke be ke nna le seemo tautona wa me ke sone se ke reng go kgobotse pelo ya me khane ke utlwa go bua ka teng
ke na le seemo sa gane rra go bana ke setse le ena bana le ene re o yaanong o na le kgothakgothana le nna o na le kgogontso e ntsi ke na le ngwaga le ene ke ngwaga bo 18 ke ntse ke tshela le ene o taba a mpharasa ke re ke nna ka ke re ke a hirisa wa mpharasa yaane ke mo lapeng la ga mme go bokete go thata le gone ko o thubile difensetere o thubile mabati tautona le bone mo lapeng ba re ba nko ba mo lapeng ga ke itse gore ke dira jang tautona seemo se ke seemo se e leng gore se botlhoko ira mo maphakeleng a gompie ko tautona o ne a goroga masigo a sa ga a tsana o tsene hala a ba betsa lebati ke ne ke robetse be ke phadimoga ga ke phadimoga ke nna ka marago e be e le gore o lwantshana difensetere o thubile difensetere a ba le ka go tsana ka ena be ke phadimoga ka kuto botlhoko tautona wa me ga ke na boroko ga ke tshele sentle le bongwanake ke a kopa e tshware me ke ne le mme be ke ne la rre e tebe le bona ba bogelo ke a go leboga motsamaisa tiro man ke leboge tautona hela ka gore la ntlha re ta itumela kganyeo ya gago kgosi tshipe-tshipe gore o bone wa bona raetso tautona mme a kgabolela kwano raetso nna ke tlile go itumela ile 2014 to 2019 wa bo le mongwe wa batho ba re tsamayang mmogo re a mo diphuthegong tsa mahatshehatse mme ke sa itse gore ke tsamaya le tautona le mothusa tautona jaanong ke batla go leboga batswana gore bo ba go neetse boikarabelo jo le mo go jone gompieno ka ga re go itseng ka teng ba re tsamaileng nao ka teng o motho wa morero ga ke bue ka kgang tsa sepolotiki ke bua ka kgang tsa botsadi re le batsadi ba gago mo motseng wa Mahalape re itumeletse gore o bo o tlile ko go rona mme o tla go tiisa mahoko a tshologetso mahoko a e leng gore ne re ntse re go utlwa wa bua mme yaanong batswana ba go a neela gore o tle go bua le rona o le motsadi wa rona o le my boy mo Mahalape go tswa Thosa number 1 kare that's my boy ra ditshologelo tsa gago re dumela gore di tla diragala mo pusong e ntšha mo Botswana mo mošwa ke a leboga batsadi thank you mme ke dumedise tautona Gideon Boko ngwana a molekana ame we struggle to get here re ne ra nna le dikgwetho tse di gakgamatsang le ba bangwe di-veteran tse di gale re bararo ba sentse re tshela kana ba re mo botshelong but re ne re lwela letsatsi le 50 years from 1974 fighting for this day re tshwengwa ke mapodisi staying in jail re tshwarwa because ne re bua ka the human rights one sense ke batlang go sa kgolela ngwana a molekane tiragalo e diragaletseng ko CKG no e ke yone ko CKGR I congratulate you. I want to tell you one thing. This is a republic. Under the republic, you as a Republican and as a Republican, we've got only one republic. Me, we had this mokgwa marginalization. Bangwe ba tsewa ka itsholelo le letso la bone. It's not the policy of, it's not the constitutional right. Thank you for that. Two, I'm very happy. Ki bua ka tse pedi tse leng gore ke a di appreciate. Ministry of Health. Health for all. Bagaitso, Reboko.
batho ba sule botsa rona ba ba go dikgaolong ba sule ka go thoka koloi ba sule ka go thoka di ambulance kira dipilisi ba sule ka many areas ba bolawa ke carelessness ya gormente yo na le teng ha o ka ke wa mpolela gore I want to tell you a short story senne sa diragala I was a counseled by then 1910 ngwana yo ne ragwe a bereka mo Botswana Meat Commission a tshwarwe ke diphilo gormente o nagana go mo thusa Manual Workers Union e ne a gana go mo thusa gato o mothoe o se mo akele mo Mohalabe district thale rauteng re se nagana le teng we contributed 17,000 gore re tsenye letsogo mo ngwaneng yo me unfortunately ne ra utogatu ne gapala a ba tlhokagala thank you so much gore health is a priority for this country ya congratulate ya no la bohelo tautona ke ratile the appointment tsa di ministry tsa gago Lands and Agriculture, Home Affairs and Local Government and Traditional Affairs. Wa itse gore mo policy ya rona ne re bitsa re Local Government and Human Rights. Ya no rare. With a collaboration of this ministry. Batho ba go lema. Minister of Local Government a bone gore marginalization ga eyo. There is a lot of marginalization and equality in this country. Some people, ba tshwara morago a basarwa ba ntshitswe mo lehatsheng la bone ga tsengwa dipolasi tsa bahumi. This is true and you must know rona le bo Steve le ba bangwe ba Netane we've been fighting mo Netane le ngwe hela gore this independence is not independence. It is a cosmetics independence. It's not a real independence for this country. It was cosmetics for the rich and the poor must banne ba humanegile forever. Ka gore ke bone ba ileng gore ba tshwantse go a gonna ba bereki ba ba humi. This should come to the end. Ya ka go miss. Thank you for that, President. Minister of Local Government go baka ngwe marginalization we are rona ba ileng gore rata human rights we are not happy batho ba tsetswe lehatsi go tsenye bahumi ba re sa itse gore ba ba tswa kae solo se re tshwentse thata thank you tautona thank you minister re lebogile ntate batsadi ke tsa go ne le na we hello ka gore nako ya rona ya sirisile go se go le mosegare me ke teknele matona ba te ba tsigela dipotso tsa lona le kagelo tsa lona ke le botsa batsadi re taema gona ga ka mo session ya rona dipotso di ka gelo ke tanela tautona gore a ta tsibogele dipotso tse di boditsweng hano di ka gelo mme re mo emeletseng ka toto ya ka go araba dipotso tsa rona le ka nna se bagolo beso bontsi ne le dikakgelo mme tse dingwe ke tla tsiboga ka bokhutshwane kgang ya state capture gore go bo go na le bangwe ba e leng bone jaanong puso e mo dipateng tsa bone
go bakwa ga gongwe ke gore puso e bo e direla dilo mo sephiring batho ba sa itse kana e be le puso ya batho ba ba senang letswalo ba ba seng ditlhong ba ba kgonang go dira dilo tse di hathang mme ba bona go sa ba tshwenye puso ha e direlwa mo mathong a lona mo pontsheng ha le bona dilo o ka re di sokametse go gongwe la tsiboga gone ho la botsa le bo le tlhomamisa gore gone mo go a ema go na le dilo dingwe tse di ka go kaelang gore go na le mathata ha o bona mongwe kana go twe o mo mokgathong le nna mme bo bona ditsa puso di ganella ko dikgwebong tsa gagwe gone mo go tshwanetse go le tshwenye ebile le boleme ka dinao gore go eme mme ke dumela gore ka re ta tsamaisang ka teng re ta direla dilo mo matlong a lona gore le lona le nne mapodisi a puso e ka gore go nna mapodisi a yone ke go e hemela gore se ke a wela mo di thaelong tse di ntseng jalo ya bobedi ke a DIS ke dumela gore go simolola gompieno go ya ko pele dingongorego kana dilelo tse ne le nanatso di ta ema DIS e ta nna mokgatho o le dibelang o le babalelang o le tsang ka tlotlo dilo tsotlhe tse ke ntseng ke di bua gore di tshwanetse di le diragalle ke ra di dirwa ke lephata lengwe le lengwe la puso le mapodisi ga bana go le kgogontsha ba tata ko go lona ha go twe motho o dirile molato a belaelwa ga go ise go thomamisege gore ka boammaaruri o dirile molato o mme kana wa tsewa a sekisiwe ke gone go bo go ka bonwa gore a mme ke boammaaruri kana ga se boammaaruri mme re na le gore hela re dumela re belaela re bo re se re motsa jaaka o ka reng re thomamisitse gore o molato ha gongwe go dirwa ke gore ngwara bo re tennwe kana re utlwiswe botlhoko thata ke se se diragetseng mme kana tsamaiso ya rona ke gore re dire ditlhotlhomiso le bone mapodisi ha ba di dira ba se ka bata ba setse ba tsere ditshwetso tsa gore motho o molato ba motse ka ba tshwanetseng ka teng ka molao ba letlang ka teng mme le DIS tiro ya yone ya go e dira ka kutlwisiso yone ya go tlotla ditshwanelo tsa lona banana la tamega jaanong gore le eme ka dinao a ke re le bona go na le bo lesego tšhombo ke banana jaaka lona bo Jacob ke lebeng ha le bona o ka re ba ba golwane ba ga ba le tlhaloganye sentle le na le ba ba lekanang le lona ba ba ka le utlwang botoka ke bone a kwadile ga tupuo ya tee ratwa ke lona re fatshe leno dog a bua le lona so ba ta bua tsone dipuo tseo le lona le bo le utlwana mathata a lona le bo la rarabolola go tshwanetse go nne jalo ka jalo emang ka dinao kgantsa bana re tlhaetse ka tsone mme ebile tsone tse ke di lomaganye le dilelo tsa moithuti wa ko Madiba Secondary School diemo tseo ra itse ra tlhaloganya mme ebile ra itumela ha o di bua ebile o di bua ha pele ga batho gore ba itse gore go na le mathata le ene minister wa higher education a itse gore ko Madiba Secondary School le mo dikweleng tsotlhe tota go na le bothata jonejo go utlwisa botlhoko gore bana ba saje kana ba saje sentle ba sena ditilo ba sena ditafole ba sena dibuka tikologo e ba ithutela mmogo yone se e ba thusang e ba rotloetsang go botlhokwa gore dilo tse
re di ele tlhoko re di tsibogele re di emise ka bonako mme ke dumela gore mo nako e khutshwane go tla ta ba bangwe ba ta gone ko go lona ko bo madiba ko dikweleng tse tsotlhe ba tsile go tsibogela mathata ba na le bogole kgang ya lona e utlwetse e tla latedisiwa go tla tlhomamisega wa bua gore allowance le gore ha e tlang teng go raya gore go lebega go na le mathata go dikgoreletsi re tla ntsha dikgoreletsi tsotlhe re baakanya gore ba na le bogole ba tlamelwe mme ka ebile ba na le mekgatlho go botlhokwa gore mekgatlho ya bone e kgone go kopana le ministera a kgone gore a tseye dilelo tsa bone a di tseye ka tlhamalalo dikgakololo tse le di buileng di utlwetse mme ne ke re ke heleletse ka go leboga matshireletso ke mmitsa matshireletso ke le politiki le le tswang kgakala la mme yo emeng a emetse mahala pe o simolotse ko bokhanselareng a go hela ile mo parlamente a nna assistant minister mme jaanong go na le kgang e nngwe ke ka matshireletso tsela e ya mookanela e bona e tsamayang yana ya tswapo go kile ya tsengwa mo ditogamano National Development Plan ya re tsentswe ko pele ba bo ba e ntsha go twe madi gayo go lebega ile gore matshireletso na a lole thata ko parlamenteng a lwela gore tsela e dirwe mme a itumela le bangwe ba itumela ba utlwa go teng mo ditogamano irile ha e ntshiwa tautona ne le rekgama matshireletso o na ya ko go rekgama e dule go tega e sa tlholo e tla dira ona a bua le ene ka bogale jo rekgamane e le la ntha a bo bona ka gore na itse le motho yo tlotlwang ebile matshireletso a motsaka tlotlo e tona tsatsi le ona mo shakgalela a bua mahoko a bogale ile ha hetsa a ba thuega ka selelo mme matshireletso a lela jalo e be le gore ke gone a ka dule a tswa tsamaya a togela rekgama a sala ha mme mo nako e khutshwane a ba re go bitswa matshireletso ha tsena ba morarenya tsela ya gago e tla boela mo ditogamano mme tsela ele ya boa ya dirwa ka selelo sa ga matshireletso ha ngwe dilo tse re na le go sa di itse ha ngwe re bo re ditlhokomolosa ka gore re ba diphathi tse di harologaneng mme bo ammaruri ga bona phathi e bo bua hela ebile bo ka go buelela jone nkile ka mora ke re matshireletso ke tlo go nna tautona mme ha ke tsena mo botautoneng ke tlo go direla sehikantswe ko mahalape gore o le politiki la mme o emelane le dikgwetlo mme wa lwa go itlhela wa go hetsa mme re tshwanetse re go lemoge le bopelo kgale le boinelo le ka ha o berekileng ka teng ka dingwaga
re tabo re mo lemoga jalo re sa mo lemogele gore party rile re mo lemoga gore ke motho wa mahalape yo emetseng mahalape mme a dira ka ha a dirileng ka teng mme ke a mo leboga nna mme ke mo gakolle gape mo mesepeleng e ke e tsamaileng le ebile ke gakolle le ba direla puso ba ne ba mo kwalla di-speech o itala ba mo kwaletse di-page di le bo 50 ha re tsena ko mahatsheng go tabo go to a bue metsotso e le meraro ka speech se le gore ha ka se bua jaaka sentse ke gore ke awara le sephato jaanong tiro e ne ke e bereka nna ka gore ke ne ke na le rega o late nna ya metiro e ne e le go baakanya go kwalla mme Matshireletso di-speech tse di thwaagetseng ke mo kwaletse di-speech lehatshe la Botswana ne ke re le mogedi e motse jana mme ebile gone mo gore rute gore le jaaka dithopo tse ne di heta ne go harologanwe ka diphathi mme ha re leng teng ha ga gona sepe se se re harologanyang jaanong re Batswana rotlhe ga gona yo ta kgetholwang ka gore o kile a ba le mo phathing ya gore ha o sa lla ko morago kana o sa kgone e tla be le ka wena o sa supi bonata le bokgoni le maitseo mo tirong ya gago ha ke wela ka go leboga re Mogalakwe le ba bangwe ba ba emeng ka dingwaga ba anamisa molaetsa one wa ditshwanelo tsa batho mme ba lole bangwe re ne re sa sologele ngwe ba ne ba sa sologele letsatsi la gore puso e hetoge jaaka ba ne ba eletsa le ta goroga mme le gorogile le ba itlhetse ba le botshelong ba bangwe ba ile mme le bone re ba gakologelwa jalo mme ka kgethollo ka letso kana kgang ya monna yo wa mosarwa yo o bidiwang Pitseng ga o berekwe e ne e le kgang ye motho ya gore ke motho wa ko CKGR ko metsi a manong o tsholetswe ko o goletse ko batsadi ba gagwe ba ntse ko ebile bangwe ba bone ba hitlilwe ko o tswa mo CKGR a latile bongaka a ba lwala ka sebaka go bo go raya gore o nna ko a ba atamelelwa ko Newcastle a kwadisiwa go twe ke mothoki ko Newcastle e le motho wa CKGR ha sena go tlhokagala bana ba gagwe le masika ba re ra go mmolokela ko ga bone puso ya gana gothelele ya ko makgotleng puso ile go gana gore motho a hitlhelwe ko ga bone bona bo se thogo ja rona re le puso re le setšhaba go bo go nna hela jalo le makgotla a ditsheko a le gompieno e reng ha ke thanya bosigo ke bo ke ipotsa gore ke judge wa mohuta mang yo senang bopelo tlhomoge le sethohela se gakolodisa gore motho yo monna yo wa mosarwa o tswa ko CKGR o ka tswa a kile a nna gope le rona le nna nka tlhokagala ko la itse gore ke tswa mo Mahalape ha ke re ke ba masika ba re batle go mphitlhela mo Mahalape go bo go ganwa go twe ke ne ke nna ko Gaborone a go siame
a molao ha ile gore o teng o rialo a one molao wa teng o siame ka gore ha ngwe re na le go ikimedisa ka melao ye sa siamang ye re tshwanetse re e baakanye re bo re ngakalla ka melao ye re re ka gore molao wa re molao o tshwanetse o diragatse se se siameng mme se se siameng ga se tlhoke gore o bo o itse molao se se siameng wa se itse hela segakolodi sa motho sa mmolelela gore go lomo ga go a siama ke sone se e rileng ha puso e simologa ya bo ere di-judgment tsotlhe tsele re tswa mo go tsone re a di ithothola ra re ga re sa thore amana le tsone ra bo re ka di 10 tsa ga December ke letsatsi le go tweng ke la mahatshehatse la ditshwanelo tsa setho ka lone letsatsi le ra go ya ko CKGR ke tabo ke le ko le nna re ile go hitha pitseng ga o berekwe monna wa Mosara mme re sa mo hithe hela kana o ntse mo motshareng dikgwedi dingwaga ditshenyegelo tsa teng di go godimo thata mme kana ha re ne re sala re rile ba ga bone ba mohithe ra ba letella jaaka go tshwanetse ebile ile selo se se siameng ha ne di gakolodi tsa puso di ne di kile tsa supa jalo go ka bo go sena ditshenyegelo tse jaanong ha re mohitha ko CKGR potso e nngwe nna gore ra re ditshenyegelo tse tsone ke tsa gamang potso e ga ke tsietse re nna ga ke itse gore a lona ya le tsietse nna ga intsietse go theleng ebile ga ise ko intsietse ebile ga ikita intsietse puso ya go duela ditshenyegelo tsele ka gore ke yone mmeileng mo seemong se ha re go seditse motho e le monna wa Mosarwa kana o hehela mo setšhabeng re le puso re tshwanetse ha re lemoga phoso ya rona re e baakanya ha go na le ditshenyegelo re duele motho yo ntseng jalo re se ka ra o ngakalla re seka gone mo batho betso ha re dira jalo re nna puso jaanong ye se thogo e gatakang ditshwanelo tsa batho ye se nang mautlwelo botlhoko go tswa re bo re kwala re batla gore ka ngwaga wa 2016 bona gore le re batla gore re bo re le tšhaba e mautlwelo botlhoko re bo re tswela re nya yaanong ka 2036 nya re tsilo go nna mautlwelo botlhoko e seng ka 2036 gompieno yana re tshwanetse re nne mautlwelo botlhoko go botlhokwa gore go nne jalo ba ga rona mme ebile kana ka tshwanelo nna ka ha ke itseng ka teng ka ha ke eletsang ka teng ha nako e leta ha ngwe ya be le pitagano ya nako hela e se sepega ha ke na le nako ke ta le re etsa nna le bua tota le ntsha dilelo tsa lona le dingongorego setsha gore ga wa bona setsha o sa apply tse o iswa phalape o iswa serwe o iswa kae le kae ke dikgantse re tshwanetse re di tsebogele ebile re di tsebogele ka bonako motho ha apply tse setsha jaanong ha re simola re mo tlatsa le naga re mo sota re mo humanegisa re mo tsa motho ho jalo ke selo se sa letlelesegeng gone mo ga go amogelesege setho hela re beele molao ko thoko setho sa reng a sa re go siame gore re dire motho yo mongwe jana ha ile gore ga go a siama ha re emiseng gone mme engwe ke kgokgontsho yele yona e amileng go botlhokwa kana kgokgontsho ya bo mme segolo bogolo e na le go rotloediwa ke lehuma le go sa ina sepe ga bone ba bo ba patela sa gore ba nne mo kgokgontshong ba sa tswe ka gore ene mokgokgontsi wa gago ke ene e leng gore o je gape ke ene a tshwantse a rekile dijo gone mo go bo go paledisa ha ngwe o go baditswe o bo o hitha o sa bolelele batho ka gore gape le ha o ka ba bolelela thuso ya gago ya go nna eng
o ithobogela goneya mme ha go na le tse e leng gore go tshwanetse go nne le tsibogo ba sepodisi ba tshwanetse ba tsiboge ba tsiboga ka go leka go hema ka gore ha gongwe matshelo a batho a lathega mo diemontse re tshwanetse jaanong ebile gongwe mo di-police station re nne le mo go teng specialized units makalana a hapegileng a itebagantseng le petelelo le kgokgontsho ya bomme kana kgokgontsho ka bong go botlhokwa gore dilo tse re di akantshanye re te re di rarabolle mmogo le na le megopolo le na le dikakanyo le na le ka ha le bonang gore dilo tse di bakwa ke eng kana di rotloediwa ke eng mme re batla megopolo eo e tswe re e sekaseke rotlhe re te re kgone go emisa dilo tse mongwe le mongwe o tshwanetse a tshele ka phuthologo a tshele a sena poiho a sena ope yo mo kgokgontshang a sena ope yo mo tshosetsang ebile le yone puso kana e kgona go kgokgontsha ha e sa dire dilo sentle mme re tshwanetse re emise kgokgontsho re emise e tswa ko pusong re emise le mo magareng ga rona mme ke dumela gore re tla tshwaragana rotlhe ke ne maloba ke ra ba sepodisi ke ba ra ke nna ha batho ba shakgetse ha ngwe ba shagaletse nna ba batla go bopella ba tla go mpolella gore ba tenegile ke ba khopisitse ga ke batle go bona ba lotswe ka dishambo a ke re ga ba tshola dibetsa ba batla go tla go nna go tla go mpolelela tšhakgalo ya bone jaanong dishammoko ke tsa eng mo go bone ke bo ke kopa mapodisi ke re ha batho ba le mo seemong seo lona se le se dirang yang go go bone le se ka la tsamaya le tshwere di-tear gas le se ka la tsamaya le tshwere dishammoko le se ka la tsamaya le tshwere letsela le le tsamayang go twe mo leineng la ga tautona ga le sa phatalele ra le hula nna la meleina le se ka la dirisiwa jalo ke bo ke ba ra ke re ha le tsena go go bone le ta le sa tshola dibetsa le ha le dishamboko le buisana le bone gore la re le batla go bopella le ya go gwene la go mmolella mahatla a lona a ke re ga le thubi sepe mo tseleng a ke re ga le betse ope ga le tiki sepe le tsamaya hela ka kagiso rona re tale escort hela gore re bone gore le goroga sente le dikoloi re ete re di emisa re bona gore di toga di le thula gore le go goroga ko le yante le go supa tšhakgalo ya lona ko go yo le mošakgaletseng kana mapodisi ha gongwe ga ke itse gore bone ba bo ba tenwa keng ha ngwe ga go a šakgalolwa bone ke ra re a le šakgaletse nna jaanong le tshwanetse le itewe ke mapodisi lona le bata nna kana le tshwanetse le teko go nna yo le mošakgaletseng mme ke sone se ke se buang le lona kopo ya mehela ke gore kopo ya mehela mo go lona ke gore ha re shakgetse jalo a re bopelle hela ka kagiso jaaka re tumile ka kagiso re go bua mahatla a rona re go supa dingongorego tsa rona re sa thubi sepe re sa senye dikago le ditlamelo tsone tsa rona tse e re ha re tswa kwa jaanong re bo re nya me re mmoleletse re tla bo re mo lepile gore a o ta tsiboga mme ke a le tlhomamisetsa go tla nna le tsibogo se se ra gore mo lehatseng le la lona phuthologang tshelang ka phuthologo mo difouneng le bue hela ga gona ope yo le reetsang gape le ope o ka le reetsang o ta ba le reeletsa gore a ta a ire eng ka thetso eo ka ga e ka ke a bereka gope phuthologang betso mo hatseng la lona phuthologang le bue mathata le sa khabisi
le sa tshosiwe la bue mme ebile ga le bona gore o ka re ga ba go rose sente ko gonne le bopelele le te ko gonne le te go a bolelela nna ke dumela gore ga re ka bereka jalo re tle go tshela sente ebile re tle go baakanya diemo di-ministera tsa lona ke tse le di bone ga se beng ba lona ke lona beng ba bone ba utlwa ka lona mme ba tle go taboga thata ba tabogile ga morago ga dikeletso dikgatlhego ditshwanelo tsa lona ke a le leboga batho betso ga modimo a le babalela ke a itse gore le rapetse le itimile dijo le rapela modimo le lopa gore a ko letsatsi le goroge le go tla nna le puso e ntšha e gongwe e tla utlwang gore la reng ya tsiboga mme ke a le thomamisetsa gore e ke ya lona tota e ke ya lona ra go dira gotlhe mo go ka dirwa gore dilo di siame mme lona ba mahalape ka ebile ra itsana a ke dumele go na le se se tale kgoreletsang gore dingongorego kana dilelo tsa lona dikgakololo di goroge ko go nna mme ke a le leboga batho betso pula 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 re lebogile tautona re lebogile tautona mme mo nako ya gompieno ke a go neela bana ba tamocha motsotsonyana hela gore ba te ba neela tautona se ba se mo tshwaretseng pele ga ka tla dira vote of thanks tamocha primary ke kwa tautona se ne sekwele teng ke le ha metsotso e seng e kana ka eng bonna jaaka tautona advocate Duma Boko a na araba dipotso tota tse ne di tswa mo banneng morago ga tekodiso ya gagwe e na buisa jalo banni ba motse wa Mahalape dingwe tse tautona di gateletseng ke gone gore jaanong tsa di amileng ka nako ya gagwe ga se tsa supa gore o na le keletso ya go emela botautona o supile jalo gore wa go gatelela tota gore 300 pula o tshwanetse gore a lebagane jalo batsadi ba ile gore ya re ngwana a tsholwa hela a ba thokomelwa jalo ke motsadi wa gagwe mme o ta ba thokomelwa ke puso mme tseo di lebagane le lephata leo la thuto go tswa ko modi le tamelo ya bana le le gore lo okametswe jalo ke mme Nono Kgafela mo palamente yo e thopetsweng gone mo palamente yone e leng teng ka kwano tautona advocate Duma Boko o tlhalositse gape ka madi a 1800 pula 1.8 a bagodi mo nako ya gompieno ba ba tseneng ke bana ba sekolo sa Tamocha ko tautona tswang kwa tseneng teng tota primary ya gago Kana phalafala la maletona le jali ikgoro sa khokong e tonanyana e se hata se maibe e le rong ka re tla kwa phala khala moto mon tautona mongame ke a go dumedisa o dumediswa ke nna senang phatswane sa morwadi a khosi se bona matlong bojale ba loga a re tsatsi la gompieno phalafala ga ke atla go boka kitsile go tsatsanka o nkuta thata motho a le motona ba ga mmangwa tururi le bagaka lo a lusitse ngwana la a lusitse tautona a lefatshe la Botswana motho e ketena le di ya masaka go phatsima inamolo sa tlhogo tšampa kgala motho o monta
o tshwere teu o e tshware se monna tia o tseye molamu o lele ke tlala ga se tlala lebekebeke motsetse o ja ka lesogo kgala motho o monna o kgaleme ka tšhakgalo tiriso ya ditagi lefatshe la Botswana le kgabile ka ditalente re bone jalo maloba le tsile Tebogo a sia banna ba le batona maabane le gone re letse re bona dipitse di raga tlhako ko moseja ko Egepeto Rose Branch a sia banna ka Sekuta Lesego Tšhombo mmabonta a Botswana kgala motho o monna ke re nelwa ke pula mongame Tautona kgomo tsa go di tsale mahatla ke go bokile mongame kgarebe ke boela morago kgala motho o monna By the beginning of education, President Dimaboko was a student at my school. I said my school. The president studied at my Tamucha with a mind so sharp like a razor blade, with curveballs that he stepped on like stepping stones. He is now my boy. Yours is a story of patience. Yours is a story of tenacity. But above all, yours is a story of humble beginnings. If hope was a person, you are. If faith was a person, you are. You have taught me as a boy from our own Mahalape that we can be just anything. Thank you, Mr. President, for the Child Welfare Ministry and basic education. Thank you, Mr. President, for teaching us the power of perseverance and education. I have zero balance on my account. But if I had, I would buy you the brightest flowers and adorn your faded haircut. For you have brought love and hope to our motherland. Rise and rise, my boy. Rise and rise, Mr. President. Thank you. Thank you, Mr. President, for being our role model at Tamucha Primary School. Thank you. Le Rofi batsadi bana ba rona ba dira bontle fela thata. Bao ine le bana ba sekolo sa Tamucha Primary ko Tautona Advocate Dumaboko a tseneng teng sekolo ba ne ba monela jalo special performance ba ne ba kupile jalo gore ba togo mo performela mme bile maboko a bone ke bone gore ba kwadile mo go hapegile ebile ba ne ba mo anela Tautona Advocate Dumaboko ebile ona tsa jalo one maboko ao ke dumela gore ke maboko a ile gore le ene a mo khumile thata mo pelong ka jana a tsene jalo ko sekolong seo mengwe ya melaetsa ya maboko a ke gone gore mongwe wa mmoki wa ngwana wa mosimane o la supa jalo gore gore Tautona Advocate Dumaboko ba buletse dikgoro tota gore jaanong mongwe le mongwe ngwana wa mosimane kana ngwana ope wa mosetsana hela kwa leng teng kana sekolo sepe se go tseneng teng go sa kgathalesege gore ke se sentseng ja se go bulela dikgoro tsa gore o ka nna sepe se ile gore wa se eletsa mo botshelo ke ka go ntseng ka teng ka kwano ke ne ke setse ke tlhalosa jalo gore mo puisano ya gagwe le banni ka kwano Tautona Dumaboko o na supa jalo tse dintsi thata gompieno go tsena jalo ba Madiba Senior Secondary School ko Tautona Advocate Dumaboko a tseneng teng sekolo sa gagwe tota sa Senior Secondary School ko Madiba le bone ba mo diretse jalo mo phuthelwana o hapegile e le performance ba batla go dira ka tsela e ntseng jalo ke dingwe tsa ditiragalo tse di ka kwano motho wetsu mo motseng wa Mahalape go tsena jalo bana ba sekolo sa Madiba le bone ba tsile jalo mme re ta utlwa gore a bone ba taka poko kana ba taka mme ba tshwaretse Tautona mo phuthelwana wa go mo supegetsa gore
o ba buletse dikgoro mo botshelong jwa bone ke bana ebile se kgatisa ke gore ba ne ba supa jalo gore ba itumelela tautona go ba tsile ka lephata la thuto go tswa ko moding le tamelo ya bana la basic education and child welfare le le eteletsweng pele jalo ke mme Nono Kgafela ke dingwe tsa dikgatse le gore di teka kwano tautona ha simolola pego ya gagwe tota kana tekodiso ga gagwe o na bua ka lone lephata le bile a tsere nako e ntsi a tlhalosetsa banni ba ka kwano gore ke eng a le dirile le gone gore batswana ba tshwanetse gore ba le tlhaloganye ka tsela e ntseng jalo ke ka go ntseng ka teng gone ka kwano gone mo Mahalapere santse le gone ha khoteng ya Mahalaphe motwetso o lebile Botswana television Duma duma boko dumara dumalana duma duma boko monkana ko tsharo ga le mena kana ke mosimanyana a ke itsila le mahoko madume dumelang ke a dumedisa tlhantse belo retse ke qabanyang ko le molom ke gopola ke sa le mosimanyana ke eme go akgola phorogote ke eme go akgola monna tota kgaola motho o monte mpente takete ke a kgole mototegi tautona advocate Gideon Dumaboko banna ka ditjale banna ka dijase basadi ka ditjale botle go pusa le dikokoma le ditlogo ka re mpente takete ke a kgole sekao sa setšhaba motlhola maraka ka matlhale mauta boitumelo mo pusong tautona yo a rategang o pelonolo ke ema ke re that's my boy. That's my boy. That's my boy. Karo phorogo tholetso lo khoma thogo se matsutsu ba supa bogale khalo la matsatsa. O mo rwadile ka gala ke monna le motsetse. A o le ponki se ponkana. Se khurumelo se metsi a monate. Motho wa methe khaola ke gute. Karu tsila mo go thoron polo a ga e tshoko bolebelebe. Kwa tha ke thomileng teng ba rena ke khotselo matutu ba jela ba re tedi. Rena ba shimane ba re heta hela. A o suthu. Totale ke le bona ka itiro tsa ga Dumaboko go motsa matsetsa le thafula ka re ke a khulela ka diphatso se bona se porogona malla go thosa number 1 se bone no go rakalla go dumo ga ta se ke ga yo nna ka le ditsa ke bidio a sala le ke maloma go di mpepempepe ke tshile ke pherere ke a baba ke le shogo ke a loma la ke mmito a le go skokolla ke la ka molala ke khatsala nna ke mothaolos Karo kharagacha makharagacha ke tema na go epa ke batho ba sika lo sekula go bora ka jano ka tse pedi di ela ntlha ile ngwe kgaola motho o monte ka re ke se le ba lo a kgola mme mmago Duma ke re mma re tiseditse taemane e ta phatsimelang ditšhaba tsote ke re taemane e tsaletswe motseng wa Mahalape kgoteng ya Thosawane (1970), a year of wanderers. A boy was born, risen, raised, bred in Mahalape. This boy, during his school, he was excelling. He was glistering, glimmering. Teachers acknowledged that. They appreciated that. They saw that. It was in 1982. It was in 1982 when Gideon Boko started his schooling at Madibe Senior Secondary School. It was there then during his interim that he exuded his intelligence, creativity, and determination to succeed. Duma Gideon Boko was an active member of the debate and poetry clubs in Madiba, where from an advocate was born. It was in 1986 when we saw him completing his final years at the senior school in his senior level of education. And to no one's surprise, we saw him excelling spectacularly with first-class results that had enabled him to go and venture more at the University of Botswana. Not to only that, we see him having the desire for more superior procurement of academics, that he was there then fulfilled with
adrenaline that served as a catalyst in him to go and push further at the Harvard Law University in America for him to come with his master's in law. Further nurturing his passion, he entered into the political arena where he faced a lot of significant challenges, being skepticism and resistance. But each time he believed that a united front was essential for him to change for a meaning. Each time he has risen stronger, showing to us and implicating as an expiry to us that setbacks are not failures, but ways of learning, and it opens new opportunities for learning and working hard. Today, we do not only want to celebrate Advocate Dumaboko as a leader, but instead we want to celebrate him as a symbol of hope for today, tomorrow, and the unknown that is to come. We humble ourselves before you. Thank you. He said, none other to nobody's surprise, that ke mofoko diwalona. We nurtured this boy. We love this boy. And this boy loves us. That's our boy! Jo ine le bodiragatsi jalo jwa bana ba sekolo sa Madiba Senior Secondary School ko ke tlhalositseng jalo gore Tautona Advocate Dumaboko o tsenite secondary school le Senior Secondary School ke yo jaaka o mona jalo mo ditshwantshong tsa gago a ba dumedisa a ba nela jalo lono lerato ebile a ba supegetsa jalo gore o tswa go no ebile le bone ba ka kgona go dira jaaka kgona go dira me ebile o supegetsa bone bana ba gore kana mo botshelo dilo tse di botlhokwa ke go tswelela o ithuta thata ke ka mo jaaka ne ke tlhalosa hape le bana ba ba tsena gore le phatala le dirile la thuto go tswa ko modi le tamelo ya bana ke le phatale le golagana le go tamela ngwana go tswa ko bonnyenyaneng hela ha sena nna tsolwa go ithela go tsena sekolo sone sa thuto go tswa gone ko modi ke ka ile gore Tautona o ntse ka tebile ke yo o batla go ntsha le ho ka bokhutswane kana kile ya re mona go ya morago hale ke bo ke abela dikwele dibuka dikwele tse di go ga borone tse di kgolwane le tse dinnye nna ka ba ha dibuka ha ke tshwanetse go tswella ka thulaganyo puso ya boemisa ka mabaka a ke sa itseng mme jaanong ba Madiba Secondary School sekwele sa metota ka ke tshwenyega ka maduo a dikwele tsotlhe mme segolo bogolo a bone ke tla ba tlisetsa dibuka le 2000 gore di tle ko library ya lona ko sekolong le nne le se le se bala ba Tamocha Primary School ba le bone e le ba ko ke tseneng teng ke tla ba neela di le 1000 ke dumela gore mo malatsi a mabedi a mararo a tang di tshwanetse di bo di gorositswe ko dikweleng tsa lona mme ke lebogela botswerere talente tsholohelo e ke e bonang mo go lona mme ke batla go le ruta le go le lengwe hela la sekgowa le bidwa genius mme ke bo ke le go ranolela. I'm going to give you a definition which you will not find in the dictionary. This one transcends, it's above the dictionary. Genius, that rare and unique combination of restless energy,
prodigious intellect, and stern discipline. That's genius. If you have these three things, a restless desire, an energy, an impulse to learn, an intellect that is receptive, absorptive of learning, and discipline, stern discipline, then you are genius. I want you to be exactly that. I love you. Thank you so much. Bana ba dikolo tse a tseneng teng e le ba Tamocha Primary School ga mmogo le sekolo seo sa Madiba Senior Secondary School a supa jalo gore wa go ntsha dibuka di ka nna 2000 tse di lebagane jalo le baithuti ba sekolo sa Madiba Senior Secondary School, mme a supa jalo gore wa go ntsha gape tse 1000 tse di lebaganeng jalo le baithuti ba Tamocha Primary School. Mo nakong gompieko ra go tsaya jalo mo palamente wa kgaolo ebile le tona wa dithaeletsanyo re David Sire gone ka kwano ile no tantsha malebo mo tshokologong ye mme pele ke le moge tautona Comrade President, Mr. President, Advocate Duma Boko, ke le moge le matona ote Baba Hano and the assistant ministers ba ileng gore ba tsilele tautona le matona a pele ke le moge le mapalamente ba ba ka tswang ba le hano le mapalamente a pele dikgosi tsipe le marara botlhe ba ileng gore ba teng hano, honorable councillors botlhe ba ba hano, baruti babereki ba goromente ka maemo a lona le go thatologana ga maemo a lona ba VDC le lona morafe mme ke di dumedise mo tshokologong yeno ka pula. Tautona le nna ke itumetse thata gore tsatsi eno o bo tsile mo motseng wa Mahalape le phuthego ya go ya ntha. Indeed dilo ka bontsi di simologa kana di hella be di bua di simologa mo motseng wa Mahalape. O helleditse ipapatswa ga go ha o simolla yaanong thulaganyo ya go busa gape mo Mahalape ra go leboga kase mme gape ke tse tsonoye ke leboge batho ba Mahalape gore be le ntophile le party ya ga Comrade President Boko ka dipalo tse di gakgamatsang. Me gape ke leboge ka gore tiro ya me ke go leboga ke leboge gape ene tautona gore santha ba tile mo motse wa Mahalape sa bobedi a ba ntirile tona ko officing ya communications and innovation. Mr. President, maphakela ya ana ne ke lebetse sengwe ko Tidimalo. Ene ile santha ke a gakologela kolo yentsho e tsamaya ko Tidimalo. It brought joy to the people of Tidimalo. Thank you very much. Me gape ke utule ba bangwe ba re tautona nka ba go isitse ko botsogong. Ke boa maruri ya mme ke le tlhalosetse mme kana se ke ntse ke se tlhalosa ko parlamente le baka le le hitileng. Parlamente ya bo 12 ya eneng hela malobai ne go sina ngaka la ha batho ba le ba ne ba bitswa doctor ne le ba doctor ba sele, there was no medical doctor ne go sina ngaka ya batho ko parlamente ya no ke sone se ne nna ka dithuto go nna ke mo engineer nna se ke se dirang ko le phatella botsogo ke go tisa ya ka tautuna ntsa buare tisa maranyane tisa se gore yano le khone gore le thathubiwa le kgakala madu a lona a neelwe ba bangwe ba sekaseke go lete go bone botsogo jo bo botoka ke yone tiro a meone go botsogo jaanong nna ka dithutego ga ke bone balwetse a ke lete lo bona balwetse jaanong ke sone se neng ka itumela thata ha Mr. President a appointa Dr. Modise gore ate ile specially elected MP ile ene ngaka hela ko parlamente
yaanong ke ikemiseditse gore ke a go bereka le bo Dr. Modise ko health le ba maphata otlhe bone ba bagaba ka gore tiro ya me nna ke gore yaanong ke ire gore bone ba le he dithuso ka maranyane ke yone tirwana hela ka ko Ministry of Health ne ke ba direla gore ba kgone go bona balwetse ebile ba ba lahe ba dirisa maranyane nna ne ke ba tisetsa maranyane ke yone tiro ya me yaanong I thank the president ka gore ha ngwa ga re wena o itese to be led and ke bone gore Tautona gore a re o ntshe ka tsikile a ba bona gore nka sutwa sente ke lebeletse maranyane le hatsele lothe ka jalo ke yone tiro ya me e ntšha jaanong. However, Mr. Speaker, ke lebetse ebile ka re ke kopela ho ntse Mr. President, me ke wele ka kgantsa motso wa Mahalape. Ke a itse gore o tswa mo motseng wa Mahalape. Ke a itse gore o tswa mo motseng wa Mahalape. Me go na le thulaganyo Mr. President e dirilweng ke bone batho ba ba Mahalape. E bidiwang Mahalape Development Plan 2032. E sala e dirilwe bogologolo. Ke yone ke driver ke le mo parlamente. Mahalape Development Plan 2032. Yaano ha gongwe ha ne e buiwa pele go 2032. Na go lebega go le kgakala. Dithopo tse di latelang di ka 2029. Ha re tsoga go 2029 go tabo go setse dingwaga di le tharo gore re goroge ko torong ye ya batho ba Mahalape. Jaanong Mr. President ditoro ye e sala yemi over 20 years re ntse re yemi toro ya batho ba Mahalape e sa diragadiwe. Ha ke go ha sekai go godimo ya ka VDC chairperson na bua go godimo mo dikeletsong tsa batho ba Mahalape ke gore re laole metsi a pula mo go tweng the implementation of the stormwater drainage master plan, because the master plan is there. Ya ne thoka gore e hiwe madi e diragadiwe batho ba Mahalape ba khona go nna sente ba sa tshungwe ke pula. Se sengwe vocational training center ene o ka le mo gore ka gore go mo ke plan dio tse tsotse tse ke di buang tse di na le mealo ebile gape anong di na le ditsha tse di sigilweng tse di beetsweng dilotse. Re na le setsha sa vocational training center sa VTC kutule o bua maloba ka VTC mo gormenteng yo mosha le ma apprentice ke tsone se re se batla mo motse wa Mahalape re bete re ntshe banana ba mo mekgwatheng re ba ise mo tirong ya diana. Western bypass e tsela e tsamayang ka ha e ntsha di mosuke wa dikoloi mo gare ga motse wa Mahalape e tsamaya ka ha Tautona ka jaanong tsela e ra e bata le yone gore e diragadiwe stadium mo motse wa Mahalape ga se fire station ya ka bua gore ne gona le mollo maabane le ditsela tsa rona hela mo motseng wa Mahalape le sekwele se sengwe ya ka utwa bana ba bua ka sekwele sa Madiba setse se tsohetse re thoka sekwele sa bobedi sa senior secondary se sa teng se teng ka kwa Mr. President re thoka le dikgang tse di amang di street lights mo ke maoko a se tshwanetseng gore se se tsentswe mo planning ya gore Mahalape o tshwantsa ba ntse yang ka 2032. Yaanong ke tsone dikgang tse di re tshwenyang. Se sengwe Mr. President kana re ne re na le thulaganyo ya Transitional National Development Plan e setseng ke re risitse batho ba gore mo go yone ne re hilwe madinyana a le mme le le kanang ka 120 million pula le leng gore gate re to go dira try and implement Mahalape stormwater master plan. And how level la master plan ya teng in terms of value ka estimate ya teng it goes around 2 to 3 billion pula. And how neetswe 120 million go ra gore ra go ira mo go nyenyane re neetswe gape bile ra leboga le sekwele sa primary school mo motseng wa Mahalape sekwele seo se ya ko Mahalape East ko Flower Town phase 2 re neetswe gape ko diteraka ko dikoloi tsa mo go ba di ta bon di pheka teng mo motse wa Mahalape under Transitional National Development Plan. Ha o tsena go Gaborone go about 5 kilometers pele o tsena mo motse wa Mahalape go nna le dithabologo tseo go no ho ya non Tautona ne re kope gore tsonetse bogolo di diragadiwe
ka bonako jo bo kgonagalang ra itse gore gongwe go ne go sa sala melao morago ga ngwe go utlwa go tebo diemo ba hilwe madi otlhe mme ne re seka-seka kgannye gore bogolo tsone tse ne re di sologeditse batho ba magalape a ka ke bua gore ba na le lebaka ba sa di bone bogolo ba di bone gore re yaanong ga re ya ko lenaneong la dithabololo be ke kgona gore re bueleletse bagaetso le Tautona o setse a tlhalositse gore kana ba bangwe ba taba re Tautona o tswa magalape gore a re sengwe le sengwe sa go ta magalape nnyaa ga go a nna yalo se Tautona ebile ke itumetse gore o se buile ga gore sa taskeng a se diri ene ka gore o tswa magalape ke gore yaanong ga re setse re submitile diotse mo National Development Plan ene ga ka dintsha jaaka na bua ka tsela e neng e ntshitswe yaanong ene ga ka dintsha so rona tiro ya rona nna le Honorable Nyathanga tiro ya rona ke gore yaanong re tshware yone plane e be re lwa ka yone ko parlamenteng gore e tsengwe mo lenaneong la dithabololo e re ga Tautona a bone madi tiro eo e diriwe la ntshwara kere ke yone tsamaiso e re yang go e sala morago ke yone e re tsang gore e ta re tisetsa puso ne ke re se sengwe pele ke tsama Tautona na bua gore magalape wa phatsima ko parlamente re tshwere Tautona re tshwere ministera re tshwere assistant ministera mme kana re tshwere le speakera Mr President dithapelo ko rapetse o tswa ka ga thoma dithotse ka ga yaanong ebile a gongwe batsadi ba go ba gone jaanong ready tap ko rapetse senior ke no le Mr President jaanong le ka bona gore magalape o tshwere ne go tshwanetse go nne jalo ka gore ga re gakologela ko re tswang teng ba gaetsho re palame stage se nna tota le ene Comrade President stage se re se palameng se sa agilwe ke banna ba bangwe ba ebile nako ya teng ga ngwe ne ke ise ke tsholo ka nako ya bo Kenneth Koma ka nako ya bo Mareledi Gidi ka nako ya bo OK Menyatso ka nako ya bo the late Billy Makuku ka nako ya bo Dr Harry Tlale ke batho ba eleng gore ba ne ba aga letaraye e le bona re palame gompieno ya me unfortunately mo go bone Comrade President will never be the president of this country and I will never be a minister of communication and innovation because bone ba tlhokagetse ga ba bonase ba gaetso ga ke batla go tsaya nako yaanong ke dirisa dithata tse ke di filweng ke batho ba magalape gore ka nako e yaanong ke laola gore tiro kana phuthego ya kgota e neng e buisiwa ke Tautona mo motseng wa magalape tsatsi eno e tsile ko bokhutong ke a leboga David Sere jaaka ne a tlhalosa jalo totantsha o ne malebo re David Sere o ta tlhaloganya jalo gore ke mo parlamente tota wa Mahalape West ebile gape e le tona wa communications and innovations tsone tseo tsa dithaeletsanyo tota mme ke mongwe wa batho ba ile gore gantse ke bereka mo kgaolong yone ka kwano ke setse ke le ka bega jalo e le gore o dirile mo go ti Excellence Awards tse e le gore di lebagane le dikolo tota tsa Mahalape West tse e le gore o berekela jalo mo go tsone ke tlhalose jalo gore mothoetso o lebile Botswana Television mme jaanong go raya gore pego tsa rona kana dithulaganyo tsa rona go lebega jana jaaka di ya bokhutong jaaka o bona kgota meeting jana le one ya bokhutong e ne e buisiwa jalo ke Tautona Advocate Duma Boko ana patilwe jalo tota ke matona ba ka heta le 10 ba ba tswang jalo gone mo kabineteng ya gagwe Tautona dingwe tsa buileng ka tsone ka go harologana jalo sena se gatela thata ke yone tlhokomelo ya bana tota le thuto go tswa ko moding gore bana jaanong ke nako ya gore ba tlhokomelwe ebile ba tshwanetse gore ba itse jalo gore thuto ke yone boswa jwa bone ebile thuto ke yone ka ba direlang se e leng sone thuto ke yone e le gore e ka ba isa ko pele thuto ke yone e le gore e ka ba tsenya ha ene a tseneng teng o gateletse gape botlhokwa jwa gore mo mading a ile gore a betswe selo sa go duela babereki le hatse ka bophara ba di company tota tse di harologaneng o na supa jalo a nankola lengwe lebenkele mme lebenkele leo e ne le la chopisi tota nka le bua ka gore o setsa le buile o na supa jalo gore o na a buisana le bone mme ba supa gore e tare January 2025 ba bo ba simolola jalo go duela babereki ba bone madi a 4,000 go heta ko godimo mme o na supa jalo gore dingwe tse ile gore wa di dira gape ke gore o challenge
challenge gape the private sector gore le bone ba dire jalo ka go harologana motho wetso thulaganyo ya rona e ntse ka tsela e ntseng jaana e tare tautona ga senana a tswa a tsamang jalo le lekoko la gagwe le rona e bere kgaogana le wena motho ga a sa gose ga gona le hoko gore be le dirile gore se kwa ga gosiwa phosego e re e dirile morena mo go wena motswana wetso yo lebileng ke phosego ga e le gore e teng o ta re itshwarela mme ebile ga se ka lepegela ke phosego ka diriwa ke motho yo e le gore ke motswana wa nama le madi mme le rona re lebogela go bona o lebile dikgang tsa rona sengwe se tautona a se buileng gape o supile jalo gore go buiwe dingwao tse di rarologaneng nna ka sembokoshu ke a go lora ke kwetu ne twa ko haka jalo ke ra gore ikanye rona ebile lebela dikgang tsa Botswana di television go simolola go tswa go ya pele le go ya ko morago ka leina le matala ga Jesu Kriste re heditse ebile ke lebogala ba ke bereka le bone ke busetsa tiro jalo konto ga so ra re ba modimo a karra le khuduthamaga ya gagwe matona othe a puso modimo a karra thapelo ya rona modimo a karra re le tšhaba ya lehatshe leno re le tšhaba ya mahalape modimo a karra ra re a rapela modimo a ka gore o mmabalele modimo a karra o mo sireletse kgosi ya kgalalo ra o mo etelele pele modimo a karra mo mananeong othe modimo a karra a tsholetseng lehatshe la rona kgosi ra ra re ba modimo a karra le matona a gagwe kgosi ra le bogogi bothela modimo a karra ba lehatshe la rona kgosi ra modimo a karra le bogosi ba bothe modimo a karra re Jehova ra re mona ko modimo a karra ya go ipelela modimo a karra Botswana e mošwa mme ka jalo modimo a karra re tsweletse ka go rapela modimo a karra gore thonolo ga tsa modimo a karra lehatshe la rona kgosi ra se go hatsa modimo a karra bagogi ba rona ba teledipele ba rona ra re go rapetse ra ka leina le lente la morena wa rona Jesu Kriste re a leboga halleluja motsotso o le mohelahela a re kope modimo a re nesetse pula ya matlhogonolo pula ya medupe a rothe re tsholetse mantswe a rona ra le mo nakong ya gompieno kgosi ra re tsweletse modimo a karra ka go lopa modimo a karra pula kgosi ya kgalalelo ra re a rapela modimo a karra wa bona lehatshe la rona modimo a karra le kwakwaletse kgosi ra leruo modimo a karra le a sokola kgosi ra dimela tsotlhe modimo a karra e ke nako modimo a karra ya gore balemi ba ka bo ba setse modimo a karra ba le mo gareng ga masimo ke ka mo modimo a karra re tshwaragane modimo a karra mo tumelong kgosi ya kgalalo kgosi ra re rapela modimo a karra gore re ne setse pula modimo a karra mo tšhabe ya rona kgosi ra a pula ene modimo a karra re te re go lema modimo a karra diruiwa tsa go modimo a karra di tshele kgosi ra dimela modimo a karra di thoga kgosi ra lehatshe la rona le nne lente ra re go rapetse modimo a karra ka leina le le mata la morena le mmoloki wa rona Jesu Kriste re a leboga halleluja modimo ra le mo nakong ya gompieno re hano rothe modimo a karra pele ga tse tsotlhe re isa ditebogo ko go wena kgosi ra re thotse hano modimo a karra mo kgoteng kgolo ya motse wa rona wa mahalaperra ra e le wena re kgobokantse modimo a karra go ta go utwa se tautona wa rona modimo a karra a se re tsholetseng mo lehatsheng la rona mme ra ke lebogela modimo a karra ka tiro e tsamaileng ka teng modimo a karra ka e tsamaileng modimo a karra ka thulaganyo ya gago ra re santse re rapela modimo a ka gore le bakwano kgosi ya kgalalelo ntate o matara ra itse modimo a karra ga o le modimo o gaugi ka nako tsotlhe modimo a karra tsebe ya gagwe ga go utwa modimo a karra dithapelo tsa batho ba gagwe kgosi matho a gago a gaugi modimo a karra go bona modimo a karra tseo ba di eletsang kgosi ya kgalalelo mme modimo a karra ra re tanki modimo a karra tanki modimo a karra tanki kgosi ra ka puso ya rona e ntšha ra ke a go leboga modimo a karra jaaka re tabe re phatalla re tswagana modimo a karra ke thapelo ya me gore a mogau wa morena wa rona Jesu Kriste a lorato la modimo le kabelano ya moa o boitshepo tse tsotlhe modimo a karra tse dinte tse di molemo modimo a karra di tswele rona gana kgosi ra go hithelela ka nako e wena ka isi mo rena ta bo irulagantse modimo a karra gore re kopane gape mo lehelong lena re a go leboga kgosi ra ka leina le le mata leina le legolo go eta maina othe leina la morena le mmoloki wa rona Jesu Kriste re a go leboga amen a re shapele modimo matsogo halleluja amen re lebogile a re emegela yalo ka tshisibalo jaaka bagolo ba teng mme ga ba tswa ke tauta megolo kwane
e wela ka tsela ntseng jalo motho wa gaetsho phuthego ya kgotla e le ya ntlha tautona advocate Dumaboko a e buisa mme a e buisa jaana kwa gagabo kwa motseng wa Mahalape hela jaaka megadikgang wa rona Love More Mario ana tla a re rola tota tsotlhe tse di tsamaileng le tsotlhe tse di tlhagogileng ko phuthegong eo ya kgotla ga nke ke di boela morago tota e ne le phuthego e ntshitseng dintlha di le dintsi di le mmalwanyana ya akaretsa le ditsholofetso tse tautona di beileng tšhaba pele ga party ya UDC e tsena mo pusong di akaretsa gape le mangwe maitlamo a tautona a na dira o makile jalo gore keletso ya gagwe ke gore le politiki la motia e bile la motho wa mme botlogile tshireletso a gore gongwe a ka lemogwa ke motse wa gagabo motse wa Mahalape ka mokgwa wa sehikantswe e le dingwe tsa dintlha tsene gore di dule mo phuthegong mme motho wa gaetsho e betse ka tsela ntseng jalo ke leboga jalo badiredi ba BTV News ba dire ka rona ba ileng gore ba ka kong ha re tsanang teng ha motho wa gaetsho re mo karolong e bidiwang hela go te in context ya go kopanya le nna o ne ra bantheng kala ka tshane tlhola le rona. All right, and in context this